Kalawhalawa o se whakapoponga o tala mai Australia le Radio Samoa. O le a whaasa mai ia Council Rangers mai le toitu ina o ni whaasalanga e leini tickets i awe taawale ona o le pakaino o taawale i lalo tu la whanofo o whaalaulo nei e le whainga malo a New South Wales. O le ngai o inga o whaia i le mai o le tele o whaasalanga e whaatatau i paka o taawale o tu ina le local council i le tausanga whaale tupe taluai. O le whainga leo le leai o ni tickets e tu ina i awe taawale ai na o whaasalanga o tupe tutongi e lafo atu i le meli sa mua i whaatino le lua whelua se fulu e le whainga malo sa iai taluai. E lafo ai whaasalanga i awe taawale le meli ai le ini tickets e whaapipi i ai whaamalamo taawale. I lalo lao tu la whanofo ua whaeloa nei e te tauai le au whainga ruenga po Council Rangers o na whaapipi i se whaalinga i lungo le taawale ua sodia se tu la whono ai se vangana o iei se tūranga le saunga le mūre whaapipi e o ia whaalinga. E mana o mea fo e le ranger o na pue se ata o le ticket pe a umo na whaapipi i le taawale. Tua tele e taawale wa langolangoina ma whaaftaia lea whaasisiranga ua whaeloa mai le so. O se whainga malanga le Qantas mai Townsville a nga i Brisbane na whaau i ane tūla wele ele wawe le malai waalele Rockhampton o na o se whaale tonu na awhia i le waalele. O le whainga malanga nāru ese mai Townsville i le walu lima sepulu le tāwana leila ai a o alu le whainga malanga na mawai le pailate se whaeilo o se vaenga o lo o whaale tonu le waalele. Tu ane i lalo le pailate le waa pe o na mna umia o na whaia i tūlanga whaale tonu whaapea pe fu o na whaeloa le lipoti matara sanga i nai loa le whaatula wele ele i se malai waalele e lata le tāne. O se so upo le Qantas na i a whaamaoni e le 9 News o le whaale tonu tau le pressure o le waalele na hafuai masa tula wele ele saunga le mu le waa i Rockhampton le i se soifua na awhia. O whaatulanga i si whainga malanga mo le pasese i a taunu watu i Brisbane e pe o na fuafua whai malanga iai. A o whaaftaia le company waalele le onu sai o le pasese ma le malamala mafoi i tūlanga o whaale tonu e ono tūra i mai i teimi o whainga malanga. O le company tele le Amazon o whaeloi li poti le so o mai ona ia whaalawiloa i lana o whainga ruenga e mana o mia uma i lato o corporate employees ina ia iai le ofisa 5 aso le vaiaso a mtatu le tausanga fou. O le ofisa sida le Amazon, Andy Chazzy, sa ia whaia lea whaaringa whaasoanga i le au whainga ruenga. Whai mai ia o le ato e fo i le company le tūranga sa masani ai le ia o mai le COVID-19 mai le leila ma le ngā lulue whaatasi mai tā ua foi. O le tūlanga o iai le company talu le COVID-19 sa mana o miai na o le tolu aso e anga iai i le ofisa i le vai aso. Ua whautua mai fo mai ia mātā la foi i le hay fever e fōlinga ua wawe o mai le nei tausanga. O le isi o na ingoa allergic rhinitis mai e to o tele fo e masani na awhiai e mai se le tau le nei o le spring ma le anga i atu le tau mawhanawhana. Whai mai fo mai o lato wa ia si itia tele o tangata a fia le hay fever. I le vai taule nei o le toitotongo o la au e mātele na pepesi ai le a fwoi wha mai o na efe avea i le savili le Poland mai la au i a maa a fia i tangata. O aunga au fia i le tale o le tafe pe poloko le isu ma neso ma mumu mata ma mangeso fwoi le wha i. Fufusi le fatafata e afu ma i uina whainga tau na manawa inisio taimi. O fautua ina le va ai o se fo mai pe a whai te tele a unga. Ma le tala muli, o saunua se tasi longa i le taalonga le lakapiriki Australia Greg Alexander, ia ave esea le afa le awo Nico Hines mai le Cronulla Sharks mo le taalonga o le Vaccinator semi-finals. I se whaatanoanga Alexander i le lipoti wa ia taawai, e te tau ia Hines o na toe anga i mata le lei, le lua afeluas fururua ma taalonga le tausanga taluai, i le ito ingata alo sa taalo ai, pe i tai wa te lere swinga i le teminei. O Hines le isi furupeki au pito le lei o le NRL sa iai talo nanga i ane mai i le Cronulla mai Merepone, i ai ese lawa finangalo whaaria o lau fia i le lakapi i le nei mata upu, vai mai ia isi ua tele fo i finangalo whaaria ua tau au ina haafia ai ma le whaia o whaai unga i tamata alo. O lo o whaataria la le whaalaulo ina mai o tamata alo fo i o au, mai se lava i le tau whaai wi o le tamrisanga lea ua iai le nei vai tau. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei asalua, tātou whelo e fo i a tai au i seisi whaapoponga, asoi fuea.
wha to uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala i tau sia lele i ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i awala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga, e whautua ina le whai o le tui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui lata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota i lau fo mai po le whale talavai, pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Masala ua e ai i whale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whapeane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ama pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i ainga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O fuafua sau tafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fastful tonu ona potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whai eilo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha moe. E o atu le whase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au lua lo ofisa malanga. Radio Samoa. Taslima e watalu. Amo. Alo flavan pa ia maulunga o le whaafonga tā puai e meise o le sila mai moa. Sa moa le atunu pele i le nei fo i a wauli o le asolua. Ua tūna lata fo i a Gagaifo i a Faiva o le mamalu o le atunu. Ia a o le nganga fifia ma le nganga whaafitai. Ua toi baua fo i le nei lao lao wa se whaapoponga fo i o le tātou por kalame. Ia whaanofo fi maali ai ia tiu te fo i o le ua
tu la lata e seu I whanua. Ia loutou maau, ma loutou milumilosia. Ai a wha sounga o le dei aso. Ia loutou tiu te mawhaiva, sa ngā pātia ai le tai ao ina ua ngā ngae. Ia le la. Ia mā ngai fo I le ala usu e le ngātai tiu te mawhaiva. I le ngāruenga. Au lātou fo I e tāpua. Ia o tātou whaiva I maota malawa. Ia a o lela. Ua tūla lata ina ngā ngaifo Faiva o Samoa. Malo le soifu maruia ma le langi mba, malo fo le tau watai. Malo le whaatotoa ma le whaapale I ngā ruenga, ma le lava ono sai. Ea, ia lava le pusa ono sai. Ma ua nei ma le uso le sunga lauli, Isaac Paunga. Ia, ma nei le auna. Le atua sevea, pesta ta ma le langi se Yuli, Al Harrington, tūmanu vāo la vea, o tātou whiloa I fo'i I le taimi mahasani, o le lona tolu o ile nei o le vai aso talu, o na amatalia fo'i le nei au unanga fau wa whaingoina o le ngā Gagaifo Faiva. Ia e tā mau tā tonu lava I le whaamai aino ngā ruenga, mana tūma fo'i tā whaingoina o le drive time. Ia lea la o sui mai, ia o le ngā ngae o ngā Gagaifo Faiva. Ina ua mai ai tiute sautou ngā lulu ai. Ia maave uma I lo manatu atoa, ma lo mawhauwhau atoa, o lo malosi. Ia e tā lole I tū la e wha. Ia o taimi nā e a matai o nā. Ele upu whapertani, ia very dangerous. In fact, it's after 2 o'clock when you finish having lunch in the afternoon. Taimi lava o mai ai ia vai aingo le sfulma le lua. O le suenga le nā whao malo, the international research about the dangerous time zone. E whata malai tangata whainga ruenga I lona tiute malana matafa ioi. Ia ai whatala lea I lola ia lea. I me tutupu mai. Ia ma awhia ilo soifua malolo ina. Sa o whala leile tua, tātou wheloa I fo I lumo le du. Ia ele o tua o le du. Tātou wheloa I pu e o manu, ele o pu e o mala. E ui lava fo ina whalongoina, le leo I rama, ia ono o le wala upa ia lea tua. I lea aso, ma lea aso le suifua o e pele ia I tātou. Ia e ele talitununga, ia o lea tua lava. E topule, mai o lona fo I le nā Faiva whaito o tasi. Nā te au mai, ia nā te toe ave ese foi. Ia ai tātou te maua le on sai, ia ma whaatu tua pēr I le atua, o lona nganga I wha mawhanawhana ia te oe maa uma I tātou uma, wa awhia I le malanga le maliu ma le oti. Ia ai, I le rei I tu la fo I o le awhiawhi. Ia ai mori atu le wha malo, I o tau tiute sa whenga iai le so, whaia onga istangata e ngalo lava ia I maa ua ma le sunga la uliona. Ai lilo, o maa mātua, o tangata o le latou soifuanga atoa, o le latou a ingalona lua, o le latou potua onga. This is their second family and home away from home. La lalena, la ngona ile nganga whaftai. Ia ma manatua I o tau whaia onga, o lo tau tiute manamata whaio ilea. Ile keling kupe mauai. Ai whaato a tau wia oe. Leisi se fulu, luas fulu tau sanga ina ua mai, alea o ngā rita maititi na ea o oina. Ai kia laku le lei mai le ngā ruenga. Te ia ai leo, lau alwatu, wa sui lau wa aile, te wha mole molea, te fia wa aile pule, e sa unga le pule. O le kamaikiki ngā o inga le whaia o ngā lea. Mai ia sau lo siste la vea talo whai. I to tonu o le potu nei, mo le tātou ofis, o le hale mea te whina ngalo ia, I whatu lole o le whaia o. O ai oe. Ia whema, ia o paima la whai, sa e whaia onga ia te au mo lua tau sanga, I le vasenga I le aonga le I whea ma whea. Whato a maua I nale tau I o le whaia onga. Ina ua I loa le lei, wa tū le lei se tama I titi, I se tū langa māua lunga, mā ti e mā tila, I le tautua I tangata lau tele, ia ae sa I lalo o lau potua onga. Sa e kāanga fo le ulu o ngā kamaikiki kae, o lau whasi kamaikiki. O I whaia o ngā tala sao tala na,
Leanga e mali o le matautina o se tangata se whaia o ngā lima te ma le fasi ta maititi. A vapela e fasi nei lo tina se ta maititi le meo se teine po se tama ona o le a mio pa a fo ima le usustai ya sister levea. Alu lola ia lea au mailon tina ma mai ia usolon tina. Po antes e fasanga ku fo fa ya nga fasi kinga ma fasi ma anti e fa ku vale ko mai kiki ai ko mai ko ki fiu lava vale mai ia tu ilo mal short al matutina e tu le winga malia na o matutina lai fa longo ai o aka e silo makua e te va ailo le fiafi wa tui le short o chale wa pe o le ngopu po le ngofusu na o matina ya so o chale ia fa pale e fa ngolo ya chale e tui lole o fu vai fusu o matina na lo le il tangata le la fasi e il fa fine po il tinale la ai chale e panki ya tala mali o swanga le vatele tatu te feilo ai ile nei fo ia fiafi ai le vai ai le fala oto Samoa ile tatu vano nofo le tafa tolu o pa ia malu fa le malo pa ia fo i malu fa le atunu ia e matua lava le tu ia te utou ele tu mai le suia upuna e tu mau pea le osi ngā taulanga i le atua ia te utou le au whainga runga tutofi le atua o feoi ma te masao le langi le ua mai o na fola le fala i le tai au e le sunga le ria o ao ia te vai meni ia wha pea fo lona au wa tātou fola ua i le na tātou fola ua i le na ta lolo i pa ia masa sautua fafo le atunu manu watu whaatingi o tau sala ia te utou fale o polu tutofi o lau tau tiute ma le matawhi yoi le nā wai o tau au wai lima fo i o le a taua ia tātou whaia le nā i le osi o singa o upo le vānu nofo ia te inarne fo i le tau singa o le vāta ngata ma le vāli lei ma mana tu ai upu nā e lua ma mata i tusi nā o le taungo fie spelango fie ai o le matua tau singa tā vi a o le vā ia le vānu nofo le vāta puia le vā whawhenga iai, le vā tangata, le vā ma whawhenga inga, le vā ma ekalesia, le vā ma le nuu, le vā ma le tua whine, le vā ma mātua, le mātua ma whanau. E umma le leile lo rangi nei o tātou tau ma whai e si pela, ma wha leo, ma wha winga le upuna. Ai makua le kausia e lele. E le rā le kausia e lea. Ma lea, e o fwoi asa whea aolo fwoi ngā le angalo o ma fwofau. E wane i loro po wheme ako i le wha. Ia, nā. O fwoi so se teimi tātou te whelua i ai. Tātou te whelua i le ata ma le fia. Ia fi le mū lo loto ma lo wanganga. Tatala mai lo loto mo. Malo wanganga i le talandoa atu wawa fo i o le masani ma o lo tiute fo le na o le fa malama lama yo fa masani le tunu ina ia malama lama e mata upu onga ma le taua e fai i ai fa i unga le leit ya le na o le taua le na fatalofa pitola ya te utou tamamtina matutua tu asin de sino le tatu tunu po fe lavolo e fa fonga bayai ia moto malawa ia e fa pena foi e fale o tangata matua ai maise ia o le tulanga lo iai le telo moto ngase matu tele no ma le telo nisi fo yo o wo me masani ia manisi fo yo le mamalo telo le telo mai le tio mai Silvio Xavier e ia le telefoni e tuua ilalo au le taf o le talinga o le toi ina pole o le matua o le whale mai. Ia pole whale whai o tangata matua o ti le leila tu televise, ia malatu tamai telefoni ma transistor radios. Ia ma whaalongo longo i lava e te vātua ata. Ia ma emo na mata. Le meta uole na ai vava ai atu alai. Ata ma smile ma emo matole. To ina pole o le matua. Lona winga, o lai so i fua, ma lai fia i karavalea a lei a kauanga e whai o kui ai. Ia le nā. Watalo whai a te oi lo to ai tau nuu mai.
e au ki lani nei lau whanua ma ele o Aotearoa i le whaito toa o le lalolangi. E a fio mai ai ma toio e se atu i pulotu. Eo mai ai. Ia, lau lātou i le tō, lātou i le ea, le lātou i le tai, le lātou i le ala. A lolo malanga manuia, ta mo se wheno inga fia manai o tō a inga. Ia, nisi foi o lo malanga mai o le mafuta mai to e sauninga ma pe au wha mawai o nisi sa pele ua wala au i eile atua. Ia, au nisi, ia malanga mai sa ili matangi. Ia, ina ia toi wha le lea atili le soifua mano loina. Ia, ma toi tali waile uto e wha atino tiute mga ruenga o lo tautua iai ma usiosi, ma tausi o tātou wainga i Samoa. Ira minute o le afa tasi mai ia le sui o le radio Samoa ia pia. O le fionga a lilo mai ava maina vai ia o le tātou paanga tō tino le nā. Ia ma sui foi o le radio Samoa. Ia le am fai o na mai ai ia se so onga o tala tuli loa. Ia ma mea o lo tutupu lo toi fale i Samoa. Ire ngata i le malo. Ia o pisinisi ma company, e o lava le maketi o i o matalo ma me o lo whaatawina. O a mionga pa tangata. O mea le lei atoa ma mea le anga tangata e whai. O le au ai aisa ma le au whasio tangata ma au soli tu la fono. Ia ai whaapea foi. Ia le mata upu. O la walunga le taimile nei. O le tāpenanga o nuu mafio anga mai tu malo ina ia au li lei. A wale tātou talinga malo. O lea o tātou tālia nei, ia ma tāpena pena ma sauni atu iai. O tau pulenga, o malo umo le tau pulenga, o le malo peletani, a le malanga mai ei, ia le tupu o sa lesa le tolu, ia malana masiofo le fionga i le tamaitai o Camilla. Ia, whapena fo i maisi mautala mali e tātou talanoa iai. Ai maise o le whainga elo, o le sila mai e le malo mai lātou o lātou. Tui matangi olo, whaasoa soa avanoa le lei. I le au whaasala lau ma le au tustala Samoa, wai le mawhaina tu ua le mere nei. Au te pese tuai pea, ma au talanoa tuai pea se ia iai se musuinga mali e. I le toa wha, oi o taitai. Ina ia au mai ma ta tala mai se avanoa. Mo le au tustala Samoa langa le o se mere nei. O le matua i mea māta ngā, wawele upuna whao ngā, e le fionga i le tupufia i le whaumui nā a pulu, lance polu, o le pule, o le talamua media, wa loa lana au unanga ma le tautua. Upuna whao ngā, i suanga o le mātele, whaina elo mai. Whaina elo mai iai. O le fasila, oi le talimalo, na o tau te talimalo. Sa moa poto au e o lava i ta maiti laiti. Tātou tali ngā malo na o tupe ai. O lo whaalu ai le taxpayers, whaalu ai lo tātou sao, i le atunu sao i matau. Ioi, ai whaina elo mai whaapea na whaita ma whanau le atunu, lo whaia le to, ia le Faiva lea. Ioi, wakako a maka le so akui, a pakaki koe kolosi, koe tapo tu e TKO e altangata e nai le mea le nā. Ia le nā. Le a tātou o e nai tātou whasilanga ia. Ia, fo i mai sa ili se avanoa tātou te talanoa tuai. I le sui o le radio Samoa ia pia, le a fionga e alilo mai ava maina vai. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Please allow extra time if you're heading to Auckland Airport. Things might have changed since you were last here. We're making some temporary changes to the roading network from the 19th to the 22nd of September. Please plan ahead. Find out more at aucklandairport.co.nz. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pēr tātu whapitoa na o le limatala te tongi mo tupe whapamoli pe a e whaonga ina le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. O lo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand.
Mo disa famtalanga pala aule o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa barfa Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. Mātou te fia e whaelo atu wa te tala ina neili Sandbell Buffet. Mō tau mawhtanga i le auli ma le fiafi. Mai le aso lua e o i le asto nai. Lantu mai le sfurtasi o le tūlai lua. Dina mai le afo le lima e o i na tāpuni. O le awha amalia ina lo fina ngalo le mātango fia ma le lei o le tau mawhtanga. O saunia mo oe. Susu mai le Iva Atkinson Avenue i Otahuhu. Whaaso tai neso avanoa. Lua le maiva, wha o. Lua le maiva, wha o. O lua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. O lua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitu lua. Po le o lua tasi o no valu fitu lua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ia, te whatalofa ia te oe le nei fo i vaenga le tautua le si uwhago Samoa. Ia, ma le Port Columbia. Le ia tau sa vea ma le nganga i fo Faiva. Ia, ma le au unanga fo i ma le tautua le sunga lauli Isaac. I le au lene o le asolua o le ua luas fulma le 5 minute o te eli tu lai wha. O lo o tā lia pēr se avanoa tātou te mafutai. Ia, ma whasoa fo i ma le fionga alilu mai ava. Maina vai mai a pia. Ia, i Samoa. Ai, i le vai aso nasi i ma vai atu nei, ma nafi sa o folfola atu iari. E rau le ai le teimi o le tātou Port Columbia. O le aasiasi atu wai i pisinisi ma company. Ioi, o ati na e a o tātou lava tangata Samoa. Ioi, ia, e mwhai e o na whaititia le nganga whaftai. O ainga mapulenga o lātou pisinisi ma company e peo nei ai ia le sunga fo ia sani lātou. Ia, ma le lātou Sunbell, ia, ma lo whaftai fo i le towhai am tā wha, sani, ia, ma le au uranga ma le tautua le nā, a le Sunbell i o Tāhuhu, le ulu toa and Sons, ia ue kuzai le inkoku peo kongi o mai a kiau. A e le teimi o te savalvali atu, e mau whea tu vaai, tātou leo le a whaile tātou radio classified, ia, mau tō so sani, ila ia lea, e le tātou Port Columbia a leo le nganga i fo Faiva, ia, pa o le tātou Port Columbia fo i o le tāno ava i le aso tonai. Whatalo whātu i le Dora's Market, ia, o le tātou umo lo ngā lulu e ai, a lo Anne ma siona uso Dora, ia, whapea fo le sunga atu le epa, ma le tautua fo le nā le Dora's Market. Whatalo whātu i le toa Philippo tina ia so, The Taste of Samoa, i Glendina, whaafsanga i tōnu lava malea onga, Kelston Girls. A malolo ia te oltina so o malau au whinga ruenga, ia, e le ngata i lea, whaatalofa i le whalainga o tui sa mau, le sunga i le liepkopo ia Bishop McKean, ba le whalatua ia Elizabeth, le uso ia ni whae ma auto umolo o ngā lue matautuai, Evelina's Polynesian Food, i ona la e lua i le ngata i Manurewa, ia whapena fo i le taulanga whaatau i Otara. Yasmin, Takeaway and Catering. Yasmin's Catering and Takeaway i Onehanga Metropolitan. Me umale taula ia mataula ia pasi fo ia le Bus Depot i nai Onehanga. Taulanga whaatau, whaafsanga i male tātou Whaletusi, the Auckland City Library, ia, whamalofa aftai lau tō ngā ruenga, whatalofa i le uso ia tala i tonga ma le My Taste of Samoa, kele ora My Taste of Samoa ngai, Hayar Road, i Three Kings, ma lolo soi fu mabia, whaftai fu i nā ngā ruenga le leo lo tō whaatino, Ulutoa and Sounds i lātou la lai lua, i le ngāta i Avondale, ia e whapena fo i lesi lātou maketi i le whafsanga i le male Otahuhu College, i o Tāhuhu, e fo si stebi, ia whapena fo i ona ma whatalo whātu isi uso ma isi tua whawhine o a inga, ia ma lātou fo i pisinisi ma company.
Tātou wasiasi lunga le upenga te whailangi, whamalo whaafitai ha te utou, o wō mapaanga au mea mamae, ia, ale por kalame e renga te le tano awai la stora, ia whapena fo, i aso le vai aso, mai la sunga fo se tau le aso whareide, e le tātou por kalame o ngā Gagaifo Faiva o Samoa ina ua mai, a ngā ruenga, Belenise o Sovale, ngā lonso i fōmanuia, J.J. John, ia whapena fo i wale UB40, aua UB36, a lonso i fōmanuia, whaftai o lo ma, o whapai oa, mai ia UB36, o lo mātou matamata atu i Northern California. O se pule, mālola sa i fōmanuia, nei fō i a wauri o le aso lua, ia wala songa fua le nei oi Amerika, o ana nafi, o le aso sāle nā ia lātou, ia ai vesi e fō i le tūlanga, e pei o nei ai, i le lamatia o le soifua, o le sa avema Palestine, le nāwai tau, o le whaalua ai leo, na lama e tangata, ia President, po le former President, Donald Trump, Lucia Futi Tanuvasa, lola sa i fōmanuia, i le nei fo i audi, o le fo i whaso solo mai lava, se i bawa ai atu i ate utou. Na pāwala le ma requests ma le aungani atu ma le sunga i ala uli. Isaac, press the like button, share our program with your friends and families and with all the Samoans, everybody else around the world. So if you enjoy laughing and enjoy, yes, of course, a good laugh at a joke, then share our program. Ona o mai leo la utala noa, awa e lua lava vaenga whaamawhaina, i le lava yaso, ia mai se fo i le neiva yaso, ia oi, e lisi vaenga leo te vava ai atu nei ai. O le tātou, whatalofa whapitoa i le tātou, another Moana Hotel, formerly Mona Lisa Hotel at Vaiteletai. Talo whātu i le pulenga mo le au whainga luenga, ia me se fo i o le tāpenanga, ia wāle wha moe mo le talinga malo le a tātou, i le jokama po o le malo tele o tau pulenga le malo tele o Peletania. Ia le nā. No, o mai leo la utalandoa. I le mata upu lava lea o le lakapi. Ioe, le ua ua tala. Ua le mawhaia le uni lakapi o na tali le malosi. O le wha lawi loa i le atanu o le mea le tula i mai. Leva tele na whai. Leva tele o na whai winga pi o pio. Ioe, mawhainga le tala whengai. Mautino ai, ia le tūlanga o le wha le tonu, ia wha pena fōi ia le tūlanga. O le soli pēa o le tūla whono, o aia inga wha vāo malo, o le lakapia le larorangi. World Rugby, International Rugby Board. And what happened to Samoa? Leo whalangolonga today. Leo a mata ona wha mawai i istangat, mata mai i le ofisa sili, o le nāua wha vanga lona nufoa. Ono e whalongo atu, e whaisive vela, mata na maua le au ai kupe, maua le ia whaia o tonu se ma le whale tonu i lea taimi, ma lea taimi. O tupe au mai i le afu o le atunu, tau te si le fia e le tala e vatu nei, i so se taimi e o ona le afu o le atunu. Io, la le nā. Le tu i atu ai lava. Tu i atu ai pēr. Ina ia si le fia e le atunu. Unqualified international coaches of Manu Samoa. Because that is my challenge. Io, o la lu i tau le nā, o mai la ia, au te alofa tele ia i lātou sa lātou taita ia le tātou au oni whaia o ngā ulu. Lona winga na pauta ngata ia no atu nei.
ma lātou teita ia, ma avea o whaia o ngā ulu whaavao mā lo o le au o le manu Samoa, lena o atu I whafu. Pau I o tangata e o le lātou coaching, experience and certification and qualification to level 3. Lenga luak wai ia John Bow, uma luak John Bow, ia whapena fo'i Brian Williams, tui whaasina Brian Williams, a tonu fo'i e o le level 3 le sunga lauli, sa vai Sir Michael Jones. Ai a la le tamalo ka nata lena watu coach le tātou au teito o fitu, ai tuli. Leana matua I sua I le coach le na, a kānata. Na matua I ta fili ai tātou I lunga le meo le vau tui. Le tātou yun la kapi, they had to pay him. Leanga e foi e qualified le tamalo e le level 3. A le o le wa tuli fa fo se. Oia, La le mea no oia. Na alu le tamalo ma failan kon kalate apo mai el malo fiti. Apo mai le yuni la kapia fiti. Dele na siampini na le siampini. O le malo fiti. Ia ai masele au te o fiti. La le na e whaaleo atu pea. Ia te o tau nei ai mase oe tui la epa. Whaia le whai unga o tau o oe o le teitei whono, male komiti whafoe, the board of directors of Samoa Lakapi, or Lakapi Samoa. Do the right thing, step down with your conscience, yo tau manatu mamafau ea pe a lo whaia. Ea pe a alo lo whaia. Ma ia ave ese uma. Sui se fono uma le komiti whafoe. Tau tele o tau nei ina, tau tele I Lakapi mua. Ai ona ua o tau se ei tau whinga maululunga le malo, one sui se fono o le fono ma le palemene o Samoa, ia o tau whainga, wha au fiufi wha manungase, whai ai e o tau lava le tonu I, support e lesi, ma o toso mai ai o tau I tonu e whai unga le Lakapi a Samoa. Au te lei wa ai I seisi atu nuu mua Samoa, ma le lalo langi alo whalongolongo mai. E ese le au whai porokiki, ese tangata la tau te wa aia, mea tau tālonga. O le whātulangana na atu nuu wata mamai o le lalo langi. E le sau I se pale mia e so e so na tūlanga I tonu I. E le sau I ai se whai pule I tonu I. Only in Samunda. Ai vai le kau fai didi vau o ngifo ma le kau fai kangi au wele ka ku I solo la ko kingo I say you needed to be told the truth and nothing but the truth, and the truth will set you free and set Samoa Lakapi free. I ngawa free le pi ale Lakapi. Se longa fai atu whapena, e mo tātou tali iai, ia sei whaalo longo iai tangata, ona outou si la fia ai la ia lea. Whani mea whapea, whai pule umba ia, o le mauta whono. Tāre mea koki o mai I loke le polo. O e loka le polo al parmenge. Whairi me yo I tū malo. E koki o mai loke le polo Lakapi I. Ai no tō wola ia lea, o tō whai tio. I le whaaso I nā tō tupe. E whai ele polo keti o le tasi le miliona tala. Alama o le tō o e whai ngā mea. Ai ko mai fua I isu, tūlau. Sui mamalu. O le mea le nā te tau na ta watu ia te o tō. Ina ia o tō manino mamana malamai. Spia e saoa. Ai le sao. Ia ma kwa saoa I le ataua. Kwa sao la vele o se mese se. Na e tau te sila fia, tau te mana nu ai. Tau te tala no ai. Whai le ataua sa vea mau tau nifo tuli manu. Mau tau fili ma fau. Aia. O tau o uso.
O le tau sa o tu le mea i atou tau. Ia o tau manino e mala mai le o se aula kapia o tau. Tau te le whaia wha pēnā ni whai unga i alo matama whanau o le atunu. Tau te whai na elo iai. Ai o tau apo. Ne malu o le tai au. Mo tau apo wha mrianga e maua mai le IRB. Te si sila la iai. O le mea leo te wawai atu nei iai. Pe o le tusi lena mai ele uni. E ave ia Rudolph. Ia po o le fionga le alori angan mana. For my, it is almost a contract or something similar in comparison to a relationship between a master and a slave. Tau whalango i ele ti upuna. O le whianga inga lena whai nei ma ala uni la kapi Samoa, male sunga ia ngalmale mana Rudolph Moors. E tu tusa le lei. Male whianga inga. Ia po o se mafutanga foi. Ale sifi, o le tai, malana au na. Ai o tau pua tau te whai ngoi nai, tama whanau o le atunu o au na. Ia sao. A tau ni o polonga, sa tau na Faiva pena o le polonga. Tasi ale tau le whai atu, punou le ulu, malu ngu, au e toi tali mai. Koe kali mai loa, wona ma oe, matuli e lo ma oe na. Se i o tau vava ai i whainga. Wa lewa na whai e le na o ngalu male mana na whai ai. Le na whai fo i a mapsua lea, se lala o umatu. Sunga ia vavasa, mana ia. Whai fo i le tō whai a whale o mawaenga. Tik ta fua. Whai isi. Tele tangata na whai ai. But that was the problem. The reason why is because of their discretion, because of no signed written contract. They already knew that these people don't have a say. Why? They already knew e o tangata nei le ma whai o na tau te tala mai pe a whai atu se whai unga langa lai la tau te loa na wha whainga ruenga wha soli tu la whono i la tau. So le matua i o ule i o fo la vali. Nala nai le se se mwhai o na tau tala mai. Pe whaasanga tau mai. A whai fo i o le tu la whono. E whaia ina. E ato i whafo le tu la whono. There is no signed contract. Although the contract law and employment contract maamlama le i severe. Ia le ato walanga sa o oina ai i le tu la whono. O mea ne o konkalake ma employment contracts. Three things. E whaamali eina. There is an offer, there is also an acceptance. E ona whapenala e lea, ona pui ai le konkalate nei. E lea ia te tau wa leisi, vaenga leisi, pati, e mwhai ora whaamuta whaafose. Honor the contract. E fo le mafuanga mwhena tau fi whaafose i la leisi, pati, wa mātou le toi marana o i nā mea. E ale mele na whai. Even a verbal contract still has status to stand in the court of law. Al whaavaleanga lena whaavalea i nei le board of directors, ia ma le ofisini mai la tau ina whia, me le i le pulenga. Pe ia lai whaavalea le mele ta mai titi fo lele. A ue lo fo lai tangata nei, e whainga tā, lena whainga luenga tu ngutu, e whainga tā o na la tau tali atu. Aisea, sai tia le ngutu, sai tia lima, sai tia vai. Yo, ai tosi ai le meo le pepa i la fo lele, ma le masking tape i mata. E tā fio fia i lo pupula atu i mea māta ngā, ma mea le sa o lo whaia. Pupuli le ngutu, ia awai ne i e tau tala, ma whaso atu i le lalo langi. Awa a maua o ia maua fo dera wali ia e tautala o I tonu ai fa ile upulera e tautala loa ia o tautala lo fo
A siri e lo wal mo ingi mapuni lo ngutu whapena. Ua ke koe, e fore kei me koe, ia koe wala au, vai upula me fai aso le tu, i upula sau ko, alungu e aso, le fai aso le li, mfo toe wala watu. Toi ngā mea la ia o le tu lai mai nei Samoa, wautou sisila ia. Alungu e umamatu toe wala watu ia te oi, e ai tangata i watuli whawhia. Ai toi wala au fo i eile uni la kapi, koe o mai, apalai mai o le, kali o kou le, o sau le aso le na mātou whola atu, e whai aso le atua. There are people over there, ladies and gentlemen, I'm telling you, it is ridiculous, and let me tell you, and you will see this. Na te tonu rei, na e whamasino la ia lea Samoa. Whamasino mai oe i le solinga o le tūla whono. I lau wawai atu i le melea leu tititu le ata lea. I le taalonga le na whainea ia pani ma Samoa. Au tau sila ia i Samoa. I le winga lea o lau tala. Whamasino lau e Samoa. Tau titilo atu. O lo o se ei mai ai o se uso mai fo ia te o lo tau sanga sa ta alo fatasi ai le va. O te le tua ia la lo uso leo. Po le fo i te mali. Asa vai atu o se ei mai ai ina. O sa whatunuina ele IRB ina ia whase tuangalu ese mai malona tō whinga. Ona ele iai i ona international credentials e ai o se whaia onga. Ele ngate le teito fitu e whapena fōto suma lima. O le uso lava lea, o le tamali i lava lea, sa a vea foi ma whaia onga o le manu Samoa. Lua tō whinga. O le uso foi lea, sa a vea ma whaia onga ulu o le manu sina. Lea ua tolu i eito whinga. Sa a vea foi, ma technical advisor o le manu Samoa i lalo ane o luas fultau sanga. Lea, wha to whinga sa a vea. Sa a vea foi, ma manu Samoa selector. O ia, na te filifilia tamo le au o le manu Samoa. O, lima, sa a vea foi, ma tua, a technical advisor i le manu Samoa. Sa a vea foi, advisor and secretariat. Ta vea foi, ma whailau tusi ale uni la kapia Samoa. A vea foi lea, ma technical advisor i le taito o fitu o Samoa. A vea ma le Pia Union NPC coach. Yoi. A vea ma teu tupe ale uni. Le ua walu to whinga. A vea foi. Masa development officer. O te le whaitio ia te oe lo uso o le tamali. Lawi loa o le atunu. Se fulu le leito whinga na to fia i ai. I le taimi e tasi Samoa. E le uni la kapi, ma la kapia Samoa. Whatea toe au mai. Avel whaamsinonga lana tangi. Whaamolo aua tuai a whapena le upulea. International credentials. Au tupe ai le tonge. Tupe ai. Not even the taxpayers' dollar, but also o tupe mai le uni la kapi. Ale lalulang. Ea vatu tonu i. Ola ia sui. Le ai se tau whaaleanga i le nātulanga, na ona whaeilo le whangatia, mafua anga e lai ona tātou tapisa whapenei. Whamasino la ile o lea tunu, ulanga o leva, no fiufi whamanungase, lifi luna le falafala, ai salu ato i lalo ona toi tuula ia lea.
Whaamata e iai se le leio le lakapi a Samoa e maua mai ai le tala noa tuaile a tau sevea. E ngā ifo isi Faiva, ai la langa ifo ma isi Faiva ilunga. Ta tau no iai o tau ia. Sue, tu stala ma lau whaasa lau. Le whaafonga mai, ale min stao ta longa. Le ofisa sili lea whaato a maua nei, te leinga i alua tua. Semi, po le fionga i a seuman tafa. Semi lua tua. E pati. Asto nei, ma te tala noa ai ma le minsta. Ma o te manatu fo i le minsta ina ia aua nei alofanga. I se vaenga ona ole le lei o tātou o sotanga. Le angantasi le nei mea o lea leina tupu le pisa i a Samoa. Ma le mawali sao. Conflict of interest is because of our personal relationships with people. Le ato e amana ia se tau tonga e whaia. Aisia, ona ole tamai I upu ale na utala no tuan. Tai matai tu si ana e lua. Ole vā. Wale e mawhai ai e le tautonga na whaia. Ma le wha maoni. Ona tausi le upu na ole vā. Mantua fo le upu le ole vā. Ta ua tele. Na paua le nei o le upu i a Samoa. E masofa loa. E o so sofa ato fo I ma le whale ali I o le atunu. Umaina. Ala tātou woe. Tāna ia tātou whasalunga nei. Ai mese fo I ma tātou telefou. I vai whanua. Fo I mai. Tālo sia o le a maua se avanua. Ma le tua fine. Le fionga. Ia lilo mai ava. Maina vai. Ia ai mese fo I o se tātou sota inga. I tala e tau tuli pea. Ia mō si le fia. Ua matango fiele aso mua ia mua o Sauni mai lau pati male potu pulanga Samoa mai e whaafia fia E whaava e Samoa I le atua Kolou whaasi no mangalena Samoa e no ua tunu upele E pele pea I lo Samoa mai e whaafia fia mole au mai moa Amane lau siva ma whaali o winga tau sa fia Se mai ala ia tene Samoa tau lele ai Ia ne loa E o ua le Samoa O te mita Matine Samoa ia e mana tua Lalu e mawhita o ainga Ai mise o matua Aua o soulu mana I manuia E mawai o ele fia Ia tu mawile tu mawhina wi melele E sili le amo I tamua Tupuna Samoa O mai ai fia mole au mai moa Whaamane e lau si Papa whaali o winga tau sa afia Se e mai ala ia teine Samoa tau lele ai Ulia ne loa Samoa o te mita I le masa loloa Tupulanga Samoa
mai ai whaafia fia mole au mai moa Whaamane ne lau siva ma whaali o winga tau sa fia Se mai ala ia teine sa mo tau lele ai Dulia ne loa le Samoa o te mita I le vasa loloa o le Samoa o te mita I le vasa loloa Sasa yama lepe lepe ayama lepe lepe sa Sasa yama lepe lepe ayama lepe lepe sa Samoa affiliations o mai ala ia o le asasa ya malepe lepe I le kovinga mai whaafia se so le sunga soia o le lava o le fosia I le whaasa whaakakia I whanua pe awha I le kaulia pe alewa o ngā saukia fia pōko I fea no IKEA is no IKEA se le vale ua mafia fia get you around let's go car siva was snakes in the grass anko gas liwa o le a sasa ia e la Pua ngā whapea mā mea ki ngā o e amoinga Ku mai Sei o se a venga ma mawhai le moko sia se ku mai Sei o ka ngori ma iai Ma kua ka lepe sasa ya ma lepe Ai mai mo mai la whaafu I le ngai fo ki a po Pei ua o vale ai Wai o ma ua ngai kau fwe ai Le whaasale ai le whaasale ai Taula ia so sei le radio Samoa e le lei lau paanga ia so malava I taimi le lei ma taimi le anga le tau tua le na mo e la uo I le ao whaapea ma le po le siufofonga o Samoa tasiniwa I watonu amo In this update, nearly all Comanchero's motorcycle gang members and associates are facing criminal charges.
A 3-year police investigation has resulted in 137 charges being laid. Police Commissioner Andrew Costa alleges the gang was operating as an organised criminal group involved in money laundering, drug trafficking and military-style training. It's a process for the courts and we'll do our level best, but it's a high threshold for us to bring a prosecution, so we don't bring one unless we think we're well positioned. Police have arrested a man over the death of Hawke's Bay teenager Arika Rugby after a 2-year investigation. The 18-year-old was found in a burnt-out car in rural Hawke's Bay in September 2022. Police have charged a 32-year-old Auckland man with murder and arson. Principals and teachers are concerned about the 4-month deadline they now have for new curriculum changes. The government's fast-track curriculum mandate will see changes to English and math. An NZEI survey reveals a third of teachers are already working 41 to 50 hours a week, but 36.3% think the changes will require more. Langholm Primary Principal Martin Wetherill says schools have other priorities, as they didn't know they had to implement changes. You can't drop things into a timetable this late in the year and expect schools to be able to drop everything and pick up a new idea. Little sympathy for Wellington's Mayor Tori Whanau over her financial woes. She told News Talk ZB she sold her car and isn't spending money because of the cost of living crisis. The mayor's pay recently rose 3.7%, taking her salary to $189,000. Asked whether she believes Wellingtonians will feel bad for Whanau, Finance Minister Nicola Willis says no. Those of us who are paid by the taxpayer or ratepayer and have the great privilege of earning more than the average taxpayer probably shouldn't complain about our financial circumstances. That's news. In sport, Breakers import Freddie Gillespie's shown remorse for a headbutt that will see him miss Saturday's NBL basketball season opener against the Brisbane Bullets in Perth. The American centre will serve a 1-game ban for the shot on Sydney Kings guard Sean Bruce in their final pre-season outing. Definitely a poor decision in the moment. A lot of back and forth. I won't go exactly what he said, but basically it was something that I didn't like in that moment. Addressed it with him. He stepped up to me, and just in the moment I just was like, put my head down, like, get it out my face. And if I could take it back, I would, but I can't. So I'm dealing with the consequences. The Black Caps are well aware any subcontinent success will be key if they want to return to cricket's World Test Championship final. The side is set to start their first of 2 tests in Sri Lanka tomorrow before heading to India for a 3-match series. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ia, toi whatalo whatu fo I le atua sa vea, whapea fo le sunga ia lauli Isaac, le nei vaenga o le tautua al siu whongo sa bo I na ua whamale a whapinute, o le mo te ai nei le tu lai 5. Ia, ai maise la, e ta ua tele le whamanatu I ate oe, o na ua mai le talo le tau o tau sila atu fo I whafo a o e tono lau ta vale ma lungo le ala tele lo sa I le teimile nei. Ia na, o le matua malosi o ti munga o lava I le a vai wang o le po na nei ona mole o sina mapu te isi ia ato e fa wa fo I ti munga matangi malolosi la so tao ele na o au kilandi la lo a fia lo fa pena na fia Wellington bel fa solo tu le Port Nelson ia Mablenheim in Melbourne it's a wutili na vai a va tu le fotuanga ia te oi e te tau le Italia awa molo saunga le mui lunga le ala te le mala saunga le mu fo yo istangata drive to the conditions it will continue the bad weather will continue until 12 midnight tonight olano binga tauna tato fai te fo alu wal mali lo ta vale mana to fo lunga le ala te le fe maya 100 kilometers per hour on wing also saul na tauna wai ai to lisipito fe mai drive to the conditions olano winga le rewa pea la o leta ua tu e timu
Ia mamatangi e malolosi vai makangi ngo sawa ngi ke o mai lunga o le Mangere East Bridge. O i Mangere Bridge. A ko kiki a le leama ia la ka vale la lo le sapi. Ia o le malolosi o matangi. Fai mali lo sa. O le o mia fo le e kaula lo le apa le mea. Ai at one mali fa pena. Yeah, and driving with a safety le vale o ma distance. Your driving distance ye kinga ilo o le leanga le kala kau. A le ke fia kisi ai ko le pampa o le ska vale. Yeah, le o fata si mai le fionga le swafa ya le pepe. Tala i junior o yo e le ngato le pule o le tato company fai telefoni Faiva i o le Digicel. Ia o lo so sorry for ile atina e o le tatu tu ia ma fai ia easy services mai si au nanga. Au ia fo i o le fionga i le te fono ia por Palestine fo le maftanga ale a onga malosi. Samoa College of Pupils Association por le Scopa. Ia awa e lo fatasia ia le tulanga o fasilanga tau business ia fa pena fo i maisi au nanga ia e mese fo i o meo o lo tupu lo toi fale ma le vai fanua fa talo fa toi mo le nga fa lo le fionga swafa le pepe tala i junior ma lo le soifu muria fa aftai fo mo le taimi o fa avano mai ta te tala i fo ia e mese o au nanga mo le tutu ala o fionga ta wala mai i le Digicel ma lo le soifu muria fi mai talo fatu a le ataua ia po la ofion savele nei taime le fiapi ele atu fo i pa anga le tatu po kalame ia viele lo fo le tua e uile lo wa fo yo le tau le nei aso ia atatu ia o lo saunga le mu o to u melo nanga le lei ia malana puipuinga fo ia fe ngai matutem Faiva nei aso malo faftai le tutua fo i le atunu ia e maise fo i o Faiva lo Filipa le wanga ngae ia Gagaifo o Faiva i le dei fo i a solua ia o tonu fo i o se nganga faftai le tua i se taimi fo i taunu i Mauta Balawa faftai ma vi ia le tua i lo nanga le lei i tiute ma Faiva sa fianga iai i le nei fo i aso ta a mata mai i mea le ta onga o lo o tu ai matangi olo ia lau fionga. Le skopa malana tausala le na fai le astona nei. Na mai se va inga lau tele lau fionga ia mane mamalu fo le atunu ma tato uso matua fafine ma ainga pa anga le skopa na fio atu. Le vanga mo lava le ataua ia e fia fa leo le ngangol fa aftai tele. I pa anga umafo ia le tato skopa ia sa fa pia ona awai atu le aso mai lava ia tātou asosi SS e pe ona iai ia malisi ia o St. Mary's i le Smoker ia whapena foi ia tama matene tuai o avele o le ngata le nā ia o nisi foi o whanau sa whapero o nā ngai me le loi Waikato University whapena foi ia a inga ia ia alo ma whanau sa whapea o nā ngai atu i whaia lātou tausala ia whapea foi le awhionga le konsula ia le awhionga ia whemata ia ele ui ele imwhaiona ua atu a sa whapeona mo le tfoi alo whaanga ia mafsostania tu foi i le tātou whamoe moe o vasenga taitasi o malawa sa whaatino lātou tausala le aso mo moli atu le nganga o le whaaftai tele ia whape foi ala o fionga le ataua le foi lo sao e ala le whaalau i loaina o le tātou whamoe moe ia sa vaaya lava le nganga le loto mau lalo i le aso le sangi fifia atu foi o le to tele Mafutanga ese wo ma inga masui o le tātou skopa. O le whatoato e maua le se avanoa e mafutai. Le tātou fundraising mo mua le nei tau sanga. Pau ale o fundraising al tātou skopa le nei tau sanga o whatino. Ia masa whapeona tu maua lunga lava i le aso. Ia ono le tali lei mai fo i o le malu sa tātou atunu ma tātou community i au kilani nei. E le pangalo ina fo i sunga i whawhiangai ngā sta whapeona au ai atu. I le tunga to ina malolo ia tau tianga se nara mat fatua. E na fo i ia le
le se unga to ina lo fa peona fa ulu yai ya le maftanga fo ya lotu assembly in New Zealand nei ya sa fa pe ona awa ya to ile aso ya umatua fa peona atango fia i me uma ya ole le sunga ya mwa mika matfatua ya uleva fo ntau tu tono tato so si o tala fia le ya tawa mai ai foi le ai lavani fa fitau li foi poni mena tupu mata mai lava il fale fia a fai fo le fitu o mai ma sa fa pe po yona ia fia le tali mai fo le malo tunu le tai min fatinoi la tala ya mana yer va ve mata va ve uma ya faita maftanga ya manga ifo eta pena le le asosa yo tulanga na ya le fa moe le aso ya nem fan fangalo no foi la fionga ya yo lupo te tran vote man le tato votes ma fai foi ona so ya fa moe le ya tau malo fa tai sa no fa lo foi la fionga le te fono e male di pule foi o le tato digital ya le tala foi ma fa fonga mai le tunu awa ya so se bela va tato te foi ma talo tua i le tunu o le fa moe le o le a fai a mai a tatu te toi foi mai e whaaftai lea tunu umba ta watu i lo tatu matai sili langi ia o tatu lava o ni au auna lea o ngā ai ma lo whaaftai whaama i te mea i lau fionga i le te fono ia ma le mamalu fo i le tau lau ia o le vai aso nei fo wa matona foi tau o tuai ia le tūlanga o le aso whanau tamati ia ia fa pe o ma eles fa no domo a pe ole ista le tau anga ia i po sa o i sia so fa ilunga ina ta u le o so mai nei masalo le wa a ta tu anga ia fo ia so ia tau tonu ma to le ia o le aso sa o fa nau ya o que topa le vai aso lona lua aso sa lona lua o que topa pe no masani ai ya ai masalo ya o ta pena telefo yo e kalesia e pe ona masani yo le aso le fai longa mol fa nau ya ai o lo ya le fa pito al tato company o lo fa nga solo ya for really take tas ya em fai fo yo na fa manina ya ila to o fa pe ona fai pel tua o le fa tawar top up luas futa la pesiliatu fo i telefon te tisaula lato ai nei Samoa po isi atunu o Pasifika i ele ngata fona ia o lo mfeona ngava ai lato tonga ina tau al click X ia e la foi ia se lenia nga i telefon te tisaula i Samoa ma isi atunu o Pasifika ia maole taole puluat pola stofi fa ngata i fo ia tato entries ia mfa pe fola ia le ona fatino ina le tato sei il tae o las farile ia il pokalame marsunga ile awa o ya tavai ona o lewa mo foi leva no o desa fa lewa na fil pokalame male to fa ya fonga mua le tato liso ila to fa manye ia tato ia e masalo po ia foi nisi o lo mafai ona mafuta mai le ne fia ia ne te o ia nisi le fa long la sona ia le ala to tam fai to e fa le atu ia le tato entry tasia tato entry na malo ai las surveillance nei ona o isa tato fai longa lua o entries mo fiti matonga na mawaina ta ilima se lau al tato entry o taxi mo sa mo o top up ta fa tau falo lo malafo le numero lua fa tasi lima o tasi fitu lua fa tasi lima o tasi o le numero ni sila sa fa nga la foile top up o le olu atasi o valuono tu lima fitu lima fa olu atasi o valuono fitu lima fa ia maolo tam faile fionga pesta ia maltato office foi ia fa so ta ia to tato winners ia na ia mai ia vaenga masani pero ma omnia le IT ia mtulang fa pena ona tualo ia tule le lima se lauta la e pe ona fa mani nai ai olas for radio vaso nei ati noi foi le isa tatu se malo fa tele la vai la fionga ta ua tele le fa fonga ba le atunu ia de misi lava nisi fa mdianga e pe ona fa tino fo el digital ia ai nei pa u ia ta nisi vai nga ta ua i la fionga ile
i le ripule. Le ataua, le ai, pauale isi vanga taua fo, whamanatu tautua tātou Pacific 40, ma tātou tālo whawata. Ia, nai mawhai ona lafo le wata anga ai whale o loi Samoa, nu ul telefoni al tau ainga, ia moifo whaali le text o lātou voucher whale o loa, ia mawhai a lātou whatau, o la wala pito i vave ale, mwhai ona so soani al tau ainga si whatau, o lo fia whai, i se taimi vave, peo nei la fiafi, a waere ato al 5 minute la foai, ia ai tau no. O lo iei foi ia nisio avanoa, ia le nei vai taimi le ataua. I le vai atu le male alofa le totele o i lātou o leo a mata foi to sa ili ni ngā ruenga ia ono tūlanga lava foi o lo tupu mai downsizing ma restructure lo fatino tonol malo e le ngata foi nate lo company o tāpuni puni ia a o lo maua nisi o leo a mata na ngai au se tālia sa ili ngā ruenga ia o lo iai foi nisi o wō mai masani ia wei a lātou company o lo maua ia vanoa ngā lulu e ai tono le meat industry ia po ta'ue tātou o fale fasimanu i te tonu Ausitalia whai e te Sydney New Zealand ia ma e whiangai fo i ngaruenga i Ausitalia ia mwhai ona e whaafsotai mai ia lo nei tangata vai foi ia atone mwhai ona ofsosoani atu tūlanga na ona o lo sa ili mai nisi e whia maua ngaruenga mai a tātou company Ausitalia ia o le numera te whaotai mai ai o le olu atasi 5 tolu whawha olu atasi 5 whawha ia mo nisi o lo whapeo fua malanga i Australia ia ma mo ngā ruenga fo ia whaftai te lele a taua mo le mātou avanoa tai me te foi le sunga i sako ia manu ia tele foi lua po kalame whanga solo ne fiafi ma lo whaftai sa uloa tanoa fo i whaaloalo i lau fionga i le lipule ia ai mase fo le Palestine o le tātou maftanga skopa le lipule le na le fionga ia leo pepe o le Digicel ma le Pacific 40 voucher ria tele o Faiva o toi o le fiafi tā te whelu ai pēr wha soifu ia soifu ia le nā Samoa sful ma le valu minute o le o te ai ia le tu lai lima e le au nanga le tautua le nei ale si ufongo Samoa le radio Samoa sful lima i vitonu a mo i au kilani i lana pole Kalambia le atou savea ma le ngā ngaifo o Faiva o Samoa ina ua ngoto le la i le tūlangi i sifo le ana ngā e ai i le tūlangi sa i le tai au nei whaafitai le tua o le manatu ina ia taunu uman manuia le whai ngā malanga a o mā fue i nā tu ia lau sākau ki o ai mobori o i lo whare pa wale nā o le mea o le lau wā o le talo le tau ia whapena fue ono mā lolosi matangi mati munga mase se e le awala ia aua le o mia i lalo e kau le apa lo whapena ia o le telefoni le nei e te wala au i ai pe a whai o loo e fia malanga i Australia masu a sau ngā ruenga i le industry le meat industry po o whale whasi manu so le wako o whanau kunga pe ia ka i masalo e siri atu le tolus futa la i le itu la ia le ngā ruenga lea wala au le whionga leo pepe tala i junior le olu o tasi 5 tolu whawha olu o tasi 5 tolu whawha ia ma fasiri fo iai i isi whaamrianga e te maua i le tātou Pacific 40 voucher ia ai mase fo le tātou telefoni o le Digicel ia ma le tātou vaenga le nao le click X e top up ai lau telefoni ia ma whapena fo i ona maua isi whaamrianga ma tongi e pili Samoa ea ia o wawa ai atu ma le nganga fifi o le o pe o mafuta mai ia si o to fine le fionga ia lilo mai ava mai na vai se i tātou tala fo i ma aleanga ai maise o mea lo tula mai tono le tātou o tunuu i le nei teimi o le tausanga ia ai maise fo i o le tāpenanga mo le tātou fono tanga tele le nao le a tātou tali malo ai nei i le masina fau o ke topa ia le na e umalea le mātala noanga le nei ona tatala leo le tātou leina no fo ma fau mai i le fesili lea la tuatu nei e whaatatau i le tātou uni la kapia lea tunu pe ua tatau matala whea ngai o na wha malolo ese whaatea ese whaatula i ese
se tua ngalu le au fai polo kiki umala o lo o iai e ato ai masui fai pule o le mautufono o le palemene lea o lo se ei i tō finga o le pulenga le laka pi Samoa o kou e loko le polo ale palemenge o e pasia i le polo le rai o ai lelei ai tu le laka pi se i o atu i nisi e anga va ai le whaingo le laka pi la tātou uo ia e whaafeiloa i le tātou mālo whaaloanungia i le nei a fiafi le fionga i a lilo mai ava maina vai e le fau i lau tau sila ma lau tau whaafonga le nei fōi ta mai tai ma le whare tua o le atunu ia po le tau si fōi ia po le tamali i fōi le tu sai ma ona Faiva lo filima i le upu tau longo longo a wasa mo ma lana whaafonga ma lou malama i mea o lo o tutupu le tātou tunu lau fionga lilo mai ava alo le soifo maduia whaaftai o tā whenua i fōi o e sila mai ma o vava ai atu i lou la le leitele ia ona o langona i leo le whaamau lalo i lumo le tua ma le ngang whaaftai awa walu le lava i aso o whesota i atu ia ai le maua lava ui lau lisi o mea lofa ia ai malo le soifo maduia a fio mai le tā por kalabe le ua ngā ifo Faiva o le nei aso i le alofa ma le anga le lei o le tua. Malo le sau noe lau fionga le atawa ia o lau fionga foi savea pesta ia ma o sua fai tele lasi ia wa foi ia le fionga ia maltata o tunu o lungal por Columbia Radio Samoa ia fatalo fatu foi ile pa ia ma le mamalu se tata o tunu o lo mai mo fa fonga ile tata o felo inga masani le nei ia solua mastofi ia wa tele lava na tu ua ona o le tele o le toto no a foi ia ma tulanga foi le ma alfia ia o palaulave ia ma me tupu ia inga ia fa pe foi fa masinonga ia wa ele nei vai tau ale alofa malanga le o le tua o te fata alofa tu ai la wa fionga le atawa le nei foi i tu la le fiafi sa oe sa manatu lava ma vai foi e fia fasota ia tu tato por kalamile nei ona mo tsia ia nava yaso ia peita ia ne ia o le tele lava o le tuto noa ia ma le tele foi o fuanga ia nga ia na mafua ai faftai le tu nei lau le lei wa ia mai ia mo ita wa papena foi ona tal no ai nisi o tulanga o lo tupul tato tunu le nei vai tau ia ai mai sei foi al fanga solonga lava foi le nei por kalame molo na lumana imanmia wa Samoa ma nana mai mo fa fonga ma lo fa tai sa lo fa lo foi wa ole fo lo sila mai ia le nei por Columbia o le fa to a tolu le nei o vai aso talu ona fa ma ite foi wa fa i lo el fonga tia i le tunu o fa ngoina o nga ifo ia Faiva o Samoa ia le nga e le tai au le lausu ia le table nei sa fa ngoina fo le drive time o le ki ka vale a le la ua sui le ngoa ua nga ifo ia Faiva o le tunu ia fa mo la fa pena lava ona mawai nisi baenga le lei le fa fonga ta po ele tunu o manino mala mai mo le anga i luma ai ole vai aso na sei mavai atu nei fa le tu lo mo lo se fu la le lei o te mata tu lava tap po yatu i o Faiva mai uri atu awa ele fa ngo fil te mil nei o le tapenanga ele ngata i mea lava ia fa lo toi fale o tono o le palmene a malo lo foi o pisinisi ma company a o le tapenanga lea o le tatou talinga malo Samoa ele masina fo o leo te bava ia tu ia be o pu ia ma fete na ia langona ma o te lo fo se mata o pu le tali ngo fie i lo fina ngalo ma so vai vainga sa ma fa so ai ma le fionga le famuina le tu fia a pulu lance polu le fai ungo le vai aso ma langona ai le fa no le tulanga o mo mai e la se tali mai le fionga le i le tamai tai pale mia ia po o le komiti fa fo i wa umana tu ina tu e i le fanonga ma se vai vainga o le tatou vaenga o le autu stala ma le fa salau ta wala atu le tatou Palestine ia langi kirisoma i le mata upule nei lau fionga lin mai ava ia lau fionga le atawa ele i ai lava i le sona mata so tai fo i ma
ma le afionga i le presidente ia e whaapatili fo'i ona o le tūlanga fo'i lea. O le wā mataona approve mai a tātou accreditations. Ia sa whai. O le wā mata ona au mai whai mai ia wa talia ia lau tānu sanga le tu inatu. Ave ai oe matusitala e te reportina pe kawa fo'i ia le tātou fontanga lea a ulo malo o le taupulenga. Madila. Ai ile tūlanga foi lea e pe ona fasiringia ai se tali o le tusilan tu inatu le te ipalmia ia ele i maua le terminate na paule le tūlanga lea wa na mātou tilo mātou ia le whaavave mai a le tusi a le afionga i le so upo le tātou malo ia le afionga iana nai ia au mai ia nisi au o tūlanga e pe whaafai mai ia le ngangana o tūlanga foi e ta ia laina i tu stala ile pangasolonga o le tātou fontanga lea i tu e au ona no fouta iai e te tala ai ia male te tala ai ia ingana ia o lea e vai atu foi mātou ia o le mea e kasi pina ona whaingofie lava whaingofie mai lava foi o le ngangana ia ele o ia se tūlanga tele foi leo whapea mai e to e mwhai ona to e mai maupena whape mawasina wanoa foi leo o tātou awa pe o tātou sangale na leo lo tu inatu mawasina wanoa e to e sa whai e ilalo i le komiti whafoi ia ma le awa a foi o le tātou pala tonga le chores ia matusitala uma ma le au whasalalau ia e pe ona tā ua e whamuina a pulu lanspol e tau lava ona whemala mana i le tātou foi ngā ruenga wa le mea la lea savia sa te tau ona iai i le pipeline o le tāpenanga a o le i whaino la lātou por kalambi e a watu ai ni sui o le tātou a o le tūlanga le sa papena ona tālu sanga foi e le tātou chores e watu ai ni sui mātutu o le tātou foi asos ina ia mawhai ona malama ngofia komiti se leo foi ma le tūlanga o le whatinonga o le tātou ngalwenga ia o le whaia la lātou por kalame whatatia lea pe ona tu ina mai ia mawhata ia i fo i tātou uma. Al taimila le nei, ele ia la sisi tala o te tu ina mai. Ele i tali mai fo ile fionga tu mai taipani mia tu sai o le tusia a le presidente. Lele, o le tulanga leo no whanau noa. E fōringa mai, langa le upu na whao ngai le mātala noanga ma le fionga ia whamuina a pulu lanspolo. Ua whaina elo mai, tu lau wal whafonga le tunu. Oi la lea, ua whaina elo mai. A whai o tangatolo o ngā lulue i le pūlenga le malo, ma le lātou sisila o le tu mitangi olo o sui so upu fo i la le tunu. Oi la lea ua whaasanga tau mai ia i tātou. O tangata o le malo, e le ei la sila ngona ma se nganga whape taulenga ina le malo, ai ta tau ona wha manino mai. Ia au lape ma le mafu anga walai ona tapu i tātou, pei tātou na tangata ese. Awa au manei ona ola i o lau papalangi. O ma ave tupe o leo tu inatu i aile kon kalate. Ai o pu ailo tātou vanu nofo i nei. Ma le kako local economy e te tauna nofo aile tupe leo. Se mea silu na matanga ma faa luma tangata ma faa masiasi ai le tātou ngaluenga i lau fionga lilu mai awa. Moni au o le tūlanga lava ia e tele ia i tū o tilo iai. E moni o lea wafa ma o ti mai ia la lātou fo i tilo. Ina ia tasi se kampani e whatino ina le ngā ruenga. I la lātou sila fia. E whawhaingo fie i le tūtau security. Ia ai mai se o le whela ua ingau i venue sama mea whapena. I le tū o le whaalo alongia o le whonatanga lea. Wane i eini tūlanga fo i le pe ona vai ia tunu i fafo ele ke ale po ya kamale kuskala ia lo tu sa ai e interview tulanga mfapena ai ngalo ai e ile pe ya ona ta u fo ile lo tala no anga mna fionga i ya fomina e ile tulanga ta u ile mfai ona sile fia tu ane ole puni lea e fati no ngalo wenga atu stala mala u fasala ele o ngatu sai la ia tatu ta yala ma le tūlanga ua whaatūlanga mai. Lona tolu, i lo ua manatu na oa o leo tawa tole tala nei sabea. Moni a o tele whaase, tūlanga lewa e sa unua iei. I tūlanga whele leo le tato economy o le mea whanana o mawhau iei. Ona o lea lea o mai le company mai whafo ia, ona whaatino la ia lea, na toi fo ila ia lea.
ia e moni fo ia ule upu le watato fa o ngā tulou fa fonga sa mo pe u fa ina e lo mai. Ai ilo ua ma fo fo ia ia na o ulava ia. E pe eva ai ma wa lalo i se ngaluenga e fai el tato au wa ole tu stala mana fa talau. Ole winga o la utala wa ai ma wa lalo fa pea. Ele ma fai ona tato fa ting noa se to inga ngaluenga tele fa pea ili fon tanga tele nei. E ma fai ai ona tato tasi ale le company ma le stream e sau a koa ya le live le fasala launga ina ia mafai ona pu e maua uma mai e lalangi ai lo manatu o le e titi la lato va ai company ya lo ye tono tato tunu mua media outlets e wafia tato me fai o tato company TV number tasi ai Samoa la tilo le yai ile coverage o TV1 wafia foi tato productions wafia ia o le talamua leisi company ai tilo ia lato live o tatou leisi company e mawhai ona join mai e tu atu le tatou pola mo le lautele o le tatou atu nuu malalangi tilo iai ia o loo iai productions i tono Samoa tama whanau lava lo tatou lava atunu e mawhai ona combine ai se team whaatasi i mea kau electronics ma mea tau whapena e mawhai ai ona latou whai ai i loo la manatu peye ele upu fangala be se ele la ki ala va en ia ele kai ya nga ngi me kele o le me kele me le e o mai kama kele la e fai me le o la fawa lo fionga le baiava sa no tu lo la o le au me ne o le me le te fatu nei o le alo fanga a tole na me yo o le excuse le na ina wala to lo wala to fai le be se o le tui nātu ma mulu ma tu lei, tu sa watu o lima le kon kalate i ta ngata nei, a leo tau su e mai, po le a lau mea nā la iona le tenda ina le ngā ruenga ma le kon kalate le, tu sa le mea le nā, look, they are trying to make an excuse to undermine, undervalue us, but the real truth is that they have already given out to the contract without any tendering process. Mali alo fina ngalo o ita fo le mele. Lea, e malia wala e mua. O le wa e sa no mai le tender. Sebea, o tato fainga malo, o karekele o kako fainga whaavai whakakia. Ma pusi lea fainga whaavai. O wala nei, e tender kako mea ia au mai le kone karate e tala fea ngai ma malilie ma tilo e ma fai ko konkalake fia ko cameras fia ko mics fia ko fia ka ngaka e mea ninga mea umane e mea umana na ufa pea ia ai wa ye sia wala fa pena wala i lungo tato fenga fa vai peso mai e tato malo ai peta ia ola e ma wai fo ele i tenda inga ia ole tulanga fa no le na sabea i lo wa tu stala o lo fa no nga tele nei so se mea tato malo savea e tultuli mai tu lo lava Samoa la mai mo fa e tultuli mai il tato local media e fa ai loa ma fa la loa vai e ka ko chat groups e la fo mai le invite ina io atu e fa sa la mai nei mea mea le o ile mea tu pitol tato what to do ola tanga malo ako va ai nge ya Samoa ke mingi sa niu mai tanga taisa nanga lesa tunu e fieto i lalo i santali ngā malo. A tunu umai e whapena. Wa lai le mea tupito. Ia ona manatu ai lea. Ai whao ngā le nei awa noa mo le tātou local media. On mea nei e pei e tangi e foi lota ma whao ma foi lele ma le mawhai ona whai atu se upu foi lele ma le malangona whaanoa noa. Ia. Pei o mā kou i ngei pe ngā ongi mea la iki a foi e o aki e. A oloi me tele whapea. Lea o fai atu sawe ia te oe e mawhai el tatou atunu ia i kampani o i tonu i nei o na whaatino. E mawhai te le wafia kako mea ngawhai kako o le SPG. Ele se mea lai kiki. Kako o le seats. Ele o se mea lai kiki. O le mea le watupu nei. Ia whainga tāua nal pawale nal tatou whaitai ma tele tala. Ia lea e tatou talia. O le talia foi po le ase ole wa uia sabea olo yaile upu foi lele e fa moe e fa moe e fa moe ile atue mea uma e
o te whamoe o lo langona mai e le fionga tai palemia le tatou. Tangi atu le mele nei. Tatou le fia man tatou maftia tūlanga lea. Ai, i le tūlanga o le tatou whenga malo, ia, na mātou tala no fo i manai minsta, latou whaali mai fo, ia, ele i o atu le tapenanga le ilunga le latou pontanga masani e kabineta. Ia, sa vea, tatou lava on sai. Ia. Tatou lava on sai, o lo iai lava se taimi lea o lo iai, ia. A whaapea o le tūlanga, o ia o mga whaina lo mafofau, a whaapea o le tūlanga lea, e iai lava e o il whai unga male aso o le tatou pontanga, ia. O lo iai a mea e whai e lea tua e tatou te mwhai o na tatou ala to ele tatou fo iau o nanga. Ia, e pei o le manatua sa iai, ia, pei o control, o le upuna le mana i e whaunga. Mai o control fo i lea i lo fionga lilu mai. Avlai whaafonga o mai a tātou tūstala i le sosi. Lea ngore mea le o tūlai mai. Lea ua whai mai tamaiti. Tamaiti ma lātou platforms fo i o meo vale sao pau e le o le si tala i tono o le tātou o sosi. Mani ta ngata whaatua ina le ngā luenga le nei mo le fia tau sanga o mātua le ngā luenga. O tamai le tiola i o iai e tuila epa ma le lātou vaenga. Wa o whaalongo i tala o sau i tua. Whemai, o tātou le mālia i nei mea o tula i mai, make ai kākou, a lea lau te whai atu. Ia ona sa i maloto tele. A wā, e alu suanga o le wā tele ma tilo i nei mea. A na tātou le alo lofa i le atu nuu ma mea nei whai. Se manu o soli tū ia soli le autu stala u ma Samoa. Ma ngā i nei mata upu i le whaamsinonga. We are the host nation. Mai o se mea patino le ia i tātou. A lale mea le o whai ei. Wa ai maua lalo. Toe tutu pei oni gatekeepers mani te ngata leo whai toa. Ai tapu tātou pei o le tātou whalelea. A ua tutu i ei whape nei la awi luma. O le ma whai o na tātou ulu whale i tono o le tātou whale. Ma le tātou lava mauta. Ioi, ma le ngangal na. Ia, e tā ua ia saunoanga angal malmana au tanga vai tiki au tanga vai. Tasile upu ta ua na o mai ai unethical. Yeah. Na we sila fia savea ta tolo uma. On mele fai mai ngofo ko i puf sia la fai. Ai tuli tanga ta tasi o li poti mai. Me nei ai on me bit sin no fano noi. O tu si tala tanga tala toni o la fa foia. Yes. O so upu o tato malo o tu stala. O tanga la pule le 2AP ma TV9 o tu stala. Sa fa ya ongal tu sta i me kau fai o ina o tu stala i le University o Samoa. O le matua le ya o mea nei e tilo yai. Ia tu sala tala ta mai o maliku ai nga aka. Ele o le pu e mai ele o le sawa o le kala o li poki mai o le kamana la ver ka e pu e mai le akala fa ngoka ka sam. Le ai la le mea na o le mea le na ya lai ona nei fa pe ka ko kinga ngo fa pe o le fia o fa ka kala man fia la mo le ai. Yes. Lai manino le le fa ngol tato ngal benga. Ia o le isi tu langa ta ua savea e pe ona e ta ua mai. Ia o le tu langa le control mai o tato ngal benga na le pe ona uta ua tu foi. Ia ai mai se ai. Ia o le nei la le isi me o la tato fa ia. Awa o le tato fa mo ngale tu sia tu le malo. Tu sia tu la fionga tu mai tai palmia. Ya, o le watali ai lola se tali o le foi tulanga sabe el temni. O le se tala sa ye se approach na ile fionga de Minster wasa u fatal no ile le fionga de Minster. Ya honorable Toi Lupe. Awa olana CEO lista ngatale na o ye tono committee le nei. Sa ta tauna ye se sa o le fionga de Minster of sorta inga matala ma technology ma me fa pena. Awa o ia olana mata upun ma mata fa yo ila vale. La tu te ngalue ai. Ya male CEO po le pule fo o le ngaluenga mai le office o le pale bia malana mata ngaluenga ai e fa no lava ai o te mafo fa ya tatu loto tele ye fo isi awale fa ali mai le tua wa le me la yo na fa ya tu tala nei lo fionga le mai avale fa fonga Samoa o le to tele Samoa wa lo fa mai tatu ngaluenga male wa ngolo fita itunga ya ile au mai o le tala tau longo ya so uma masoma ai au mai le tala fa mount o ai la le ato yo ne fa sanga i male atu no e fa matala le tatou lava ngana na ia manino mal malama
le fongatia i le whaafafonga Samoa, e mese ta mamtina mato, wai uma o palangi. Ale mea lana na, ona toi tapa mai lea i tama whanau o Samoa, e whaia le ngā luenga lea, e o toi tau wha matala loto, i mā whau ma la ngona ma le whaalongo mai o lea tunu. O le mea la le sa o tala lauri. Na uma o na whao ngā o mea ia, e iei tātou tulou, ngā le whingau ia, ma wheato whai lea la, o se tala le fie lo loto ma lo ma whau. Ngā le wha a fio whi aika ngaka le mele le tula i mai lino mai a. E monia ole e tusa umatato ile tule ile o yese tulanga fi le manuia foi le tato titilo peitai e mawalunga le tato tali malo sabea e mawalunga foi le tato manunga le tato tunu ole alava ia e faia ele atua peana o faia ele atua le wala mo tato ai ole mea piko isili lenka o ki failo atu le fil nei o watama sani me fa penei ole tulanga foi lele ole o mai ole overseas media tuaya tato le tio Samoa ina manta to falfasa lau Samoa ina ole afa penge la sa pipisi ele ma fangal wesele le media aperkangia mal la tupu moni long e o mai al delegation sa wa mal media ele kai o foi New Zealand ele te al wesel TV1 a New Zealand mai le lato palemia e muli ta ia fa fela tulangana e ma faina control le tato i nei tulangana sa wilungal delegation le media la vai ale atunu ia ma fa TV ia wa le fai mai nei tala le o le aso tu puel mele sabe le la fa atu tala le ia oi e le pe skaka le ia mele le fam kala ko ia ke mingi e o mai aka masaunga yo ele kai ia nga pole il mele pe fa yo la yo mai lungo absolutely o malanga ia na mai o ma foi onda ta oto la to fainga fa vai e te tau o le mele o te whātua i nei o upu nei e lua not only unethical but it's non-negotiable o se upu mata ngā tele o le mawhai na tātou fitu ngai whela i le vā e whiuta ngā i ai Samoa whea o iai le vālea e whiuta ngā i ai ma whetala i le tō whā o matai fo i tangata i e sa whawhai mea nei mo yala utala ia ele ngata le ole me sini ona fa no ai lo loto lo fionga le mai ava ole talinga ma lo le tunu ato everyone is involved mai mongo te tele se yo o monga iti mai ona ao se yo o yo nei o lava i ta mighty light io se me sili le na ona matanga io o lava le po o la nga lu ta mighty le lava e fai nei fainga mata ngā i o tātou lava tangata o le melea o toi whaakolone a tātou i pūlenga o tātou lava tangata ma o se nganga whainga tāna whaapenei o nisi tangata ese o lo lātou whaia lea mea o le tapuina o tātou ai a tau and that's unethical o tātou ai tātou e le tau tau launa toi whaatau o ina se ai a tau o le tūstala Samoa tangata whaasala laua Samoa le affair ye le freedom the press freedom and world press freedom le na fatu a umania tuana fa na fa la wi loa ma fa manatu tonu le tatu wotno mali lo finanga wa usai ma o manatu I tulanga ye tau pe na fa ilo ma fa la wi lo le tonu ma upanga iska ko fongo ye mala udi so upui ai awal mata upu ole sin namta puletu mual funtanga le People's Forum. Ile chakam ya. Ole freedom of the press, freedom of the media, freedom of everyone like people like us. Ole tulanga lalina, ole te faya tuwai. E fa fela na tala no itono funtanga le ya ole esel sai tio tato ya tau ole si tulanga e mana ya foi pena fa pe isla ki restrictions ole tulanga foi le tatala le opening o tato media ole mea ku pikola ka ko kungu ole la tatala e mana o mia le upu fa manuia le aki ko pole la foi al tatalo ole le upu le upu fa manuia mo ulo o malo tapulenga aisea nanga kekele issues ole climate change tawa na o ya upu na I o tato tai ina ia mawhai ona yo lato mawhauwhaunga
ia tūlanga uma e whaale lei ai le tātou se o manga a wale fo ia le whapitau le lewa tātou ai ai. Ea fia tātou atu motula iti. Ia se o le sila. tātou. Se sila la wa fionga lilo mai ava, la wa fionga te mai tai tu stala sinia mo le telo tau sanga ma. Climate change. Awa lena whai mai nei Donald Trump. Climate change is a hoax. E leo se mea moni nā mea ua mea wa whamaite i o tātou mawhau. Ai leini mea whapena tupu. Le tupu mea uma. Lua, our trading partners, international trading. Le tātou samilan moana nale. Le la whalongo tu nei. O le a whapipi i ma ave ese le vasa Pasifika. Ai o le atu ue o se vaenga o le sami intia. Io, whea lao i le tātou control o nei mata upu whapenei. Ai le mawhai ona sila fia e tangata lau tele o le tātou watunu. Pe o le mea lea no wawa ai atu ei. Pe o tau whewhewe. Ina ia puni tutongu i whaamitalanga patino le whonutanga nei. Na o la tau e whono i mea ia a fia i mea. E a fia tangata uma ma le sisio manga e o i mea ola. Manu whele le mea o maule e tātou te o tātou e pule i mea nei ma whai ungo mea nei. Ai mese o tātou e whai unga mō tātou tangata soifua. Pei male tala male a ngā whaelua. Ole tūlanga tonu al na ilota manatu. O le puni, o le ale mafua anga o le whai o nei mea uma. Ina ia awa nei, sisira isa bea. E nei se mea la kakaua koi o e lo ke fua le kupula ngo fai o le fono pea fai o. Awa e nei se kusikala o e nume o le ane, wa le upure fe mai nei te wai e se information e liki a kui whako. Ia se lai le. I veni usa, ia. Le tūranga tonu ale na, o isu si ala tala noa il fono le nei. E a o na mana malama i le tatu atunu. Wow, mea la nei e tauna whatepa iai. Nei tau whapea, ai fio i all media ai fi whekala. Mea nei e tauna whatepa iai. Pa whea o na mana malama le tatu atunu. I le vaenga o atunu te tele lalangi i le mata upu tau i si o manga i le whalele ina a wale fo ia o le climate change. Whapea. Wa wala. Sa o lele nasa o na. Wa wala. E te tau na whateta i. O ilo elo makua marko i inga o le fia 1.4 le mea le mai o le vela lalangi fia kau sanga le iai. Wa me kau ka penga i kaimingi. O mea mana e te tau ana te tilo iai. O sila fia le tātou atunu, e iai le ai a taua o tātou tangata mwhai e ona whaaleo atu o lātou langona lai, e whaalafilafia whai mai e ka ke musu a whaksikala langa ia ma. Ne hai, o le tūlanga whalena, ia mai la wele nā mea wa e tāua. E ao o na malama manino le tātou atunu. Awa o le upu a lea, e pongi sālo whaapesa atunu, ia. Na tilsilo le tūlanga e o iai, e pe ona e saunoa. Wana ole na malama le na palangi le malama ia eu fa pesi vai ngale wa mako ku ele ka wa mako ko ku mako fa pe I wa old fashion we mia kama ele ko mai talo fai. We have journalists, qualified writers and reporters, we have producers, presenters, we have the equipment, we have the technology, we have everything. But we have been undermined, underestimated, undervalued. Everything about this whole it's under ngal upuanga o lalo papa malalo pasi do fa ko fa I ka ko ya ai mali lo fiong ono le taimi sa o fia tala no le la kapi le mala susu enga le sa fa le la kapi tala no e la stofi tala no e la stofi o la ya au te musu e ta o tu ya te o le assignment langa te o watu o mana fa tali mai la va so video se taimi ai ia alofangia le tua lo soifua tua ile tudu ia fapena fo ilo ainga alofa tu ile fionga na nai ia mo na Faiva fo yo lo pui malu ai ia le saunga le mu le soifua malu ina fo le tu mai tai par mia ma le tai o tatu tunu manuia le Gagaifo Faiva ia ma le fo ia tu ainga ia tai le tu i lunga lala awane ia fe tu o lala ia ai tonu man wia tate felo I pelo fotele mo la fionga le mai ta tai la sabe tai la fionga le atawa ta felo ile stofi le lo fole to fa tai Samoa la mai mo ta po mai ia fa malulu atu fo I se upu pa o papa I la fa fonga le tu la le fiafi malu ave fale lo finangalo ia le lo mai na mai Samoa mo tato po klame me le fionga ia le atawa
soifoia. Soifoia. Ele na Samoa vai mai. O le firma tal noanga ma le fianga li mai ava lula fanga ve ko kikia ka woso lo fari. Yo ka woso ma ka kulo fe i me ye au mai ni le atunua. Ta fe ai o la tu lava tu sa wo mai palangi fa tonu tato about the etiquette of how journalism and broadcasting qualified people to present and produce these kind of programs and these kind of events and occasions once in a lifetime passes by and crosses our path. It will never come around again. It will never come this way again. And we have been denied the opportunity. Wa te ena, wa tapu, lo tātou wai atau. Ia ele popole isis, that's your loss. Uman ko o maila ia lea, kukui mga ala, mamakeki, makukum ko loudspeaker, ko o mai, o tau anei, I lungo porkalame. Ia, lau, o ala porkalame la au tau oi, o lonu inga o, lele ki o ale malo tau te anga iai. Ai whawhia tangata lau tele, private media outlets. Ia, ta tau na tau malmalamba, o tau te itai o le atunu, pe ao o na sai. Ia tangata, e winga ina mata upule nei langa ta ua. It is not for you. It's not for you leaders. It is for the people and the grassroots level of our country. O I leta otoi, e alana uto whaia tu la whano, mō tangata nei. Mō I mātou nei, e lalo le whola le nei. Alana me le la whai. Whai na elo, matanu I, ai alo whanga whai mai leanga. O tu la whono palangi. O le wsili la le tulai mai. Tau te whāwau pēo na whaatanga papalangi o mai. E pū lea whaakolone I tātou e awala mai I lātou whaatununga. Ma lātou whainga whaavai whaapea. I to tonu le tātou o tunu. Maona ele. Ele fair. O mea le atau, it's not fair, eh? It is not fair. Yoe. Ja, leo le toe valu minute o natale o le itu la. E ono, ai o le nganga le nae oto mawiri I atu. Nai nisi o manatu, o le autu stala sinia sa auto whaafonga o mawhaatale noa ma le fionga I le tupufia o le whamuina. A pulu lans polu. Ova le tolu sfulu tau sango le tautua I le itio, le palolo mua malana ma le polkalambi. Le tu AP, matala tusia o whaasalulau o leitio o televise ai ale nganga whaali lasto na imana I le whaanoa no tele I nei tūlanga. See, ladies and gentlemen, my dear fellow journalists and broadcasters and everyone that is listening right now, leo tātou tūtotas mai pūlenga whaakolone sa whaia ia I tātou. Tuto tasi la whiwsala wana lua. A o lea lava, o lo whaawau pēa. O na pūlea I tātou, I lea lava malusi anga. O whaatonunga whaakolone. Pūlenga lava whaapalangi whaaperitania. Why didn't we have our own platform? Why didn't we brave enough? Amatara tātou te le toi e o mai malato mena e whea tātou, please. Le fo I Eile Media Association nei and the Jaws Journalist Association of Western Samoa. We have platforms. We have processes and procedures. Can we sit down on the table and share and we will tell you what we have. Ona mai leo tau mea na e whete mai I tono le mele, lala alofanga whamailana o le mele, tau na whamaile tupu malea, bla bla bla. I ni tali eina lo mafufau. Lava when tali eina, la fo ia o mai teimele nei ele o tali ane. A lea toi fia mas vai aso na whaatino la ia leo. Ia la auto sisila fo ia I tala lala o e whaif mai, No, me tua sa il tangata na so. Te leo fai ti o le malo. Te leo fai atu stala fa pena. O leo te fai atu ono le ngāru wenga nei.
e tā ua. O le paulo na whā leo so se whainga malo te makalas. Pāle mene. Whono whātonu. Pūlenga whātonu po le executive le nā. Le tūlanga le whāmasinonga. Ma le lona whā o le pou o malo. O le au tūstala, le au whāsala lau, le media. Awa e mawhai le media, le paulo na whālea, o nā ngai. Se whaenga pe a whaileise, se parlemene pe a whaileise, se si a ngai le parlemene, wa nā o se tasi se whainga malo, nā le paua lea. Nā le paua lea o le paulo na whāna te mawhai o nā ngaia. Any which one of the 3 pillars and branches of government. Aisia. Awa whai le mātou salutonga. I leo mātou ni sui whai pule i te tono le mauta, a lai toa tasi le whainga malolo iai, o sui ana o le media, o sui fo i le nā o le paulo na whā lea o le pau o malo. E longo puia li iai tangata ina ia lātou whai a le whai unga, I mea ia se foi tonu I e le pāti e tō tasi o lo pule le parlemene. Io, mafo anga le nā le no foi atu. No pau a leo le pau e mawhai o nā ngaia. The media can be an opposition to any of these 3 branches of government. So se mea whamail whaamsinonga, mātou te atu tau atu I tangata. Pe tau te māririe I mea o whamail whaamsinonga. Whamail le parlemene o le a, e o ngungu, ele ngungu le penitala, ma le telefoni, ioe, ma le online, e o fo I tutu I le tio, ma whasino atu I tangata, leo wa iai ia, le mele o mana o iai, whai mai le kāpeneta o le mele paimwhai, e tau ta tala tu lava tu stala, tu sa lava pere to iai se tu, e a ngai se whai ngā malo I tono le palmene. Tau o le nā, ele whaafunga mai a te tai o le malo. Lau sunga lauli o le mali e toa, lau a fionga ele te mai tai pārimia. Alofo mai le ngā luenga, tu stala, a lau a tunu. O uso, mautua ngane. Mana ngā luenga le nei. E avea le mata upu le nei, ma me mana tuai, a tātou whinaunga nei. Wai uma o papalangi, a o whetou te hangai ai. Tau te toi fo'i mai lava I alo mataba whādau o Samoa. Ma lātou tau mawhainga, whātau wao leo o tau whainga elo mo tau whātau ngā vale iai. You will come back to us, then what do we say to you? Find another media outlet to take your message across Samoa and the country and around the world. O le tala le nā. Tātou o le malolonga. Tātou whasalonga wha business e mo le tātou tupe ia ma tātou talafau I vai whanua I le tau le tūlai. Ono, I le Gagaifo Faiva. Manuia le whai ngā malanga I lunga o le ala tele. Ia mai whalonga mai pēa. E mā ngai alo whalonga mai e maawa wau aku mo sai aku. E o la I o makama ka awange o mia le me I lano le hapa soni whai bari e. Te whenua I pēa fui mai malolonga. Tasilimo I watu. Ele ai se totongi o au nanga a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani I au nanga a le soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama a venga I tau mafa mo taimi whaingata ma whaalave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya I le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai au I le lima I le afiafi.
O se tala fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau fa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A matatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe ai manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O le R-Dash Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matau ti o le tau ngofio pasese o lo o iai le teiminei. A e le tali tonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le R-Dash Travel, le tali mo au ta penanga mo laumalanga. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tua ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu a mo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālofa lava. Ua masani lau whaalongo i taimi e whai ai mo le maua tangata i taimi o sauningo maliu. Whaapesi whaupunga e whai wai se mo le mau. Tālo sia ia, ia maua se avanoa o le ua maliu i le malo le tua. E whailo mai le whaupunga lea. Talo sia, o lona winga ele o iai se mauti noa. O lo tau mate ma talo sia a tonu o le alaki. A whai o lo talo sia ma tau mate, pe tātou te maua se avanoa le malo le tua. O lona winga. O le tātou te opongi sa, i le tātou malanga whakerisiama. Ai pe tai, ua whaamanino mai le tuspa ia. Ei loa le lava le tangata kerisiano. Ma ia mauti noa, pe ua maua soa na avanoa i le malo le tua. Pe le ai foi, a ola i le soi fuanga nei. A whaatali se ioti, ia ua tupul whaalave ia tātou. Whaali manino mai le tuspa ia. Wau whape lawa na alofa mai o le tua i le lalolangi. Wa ia au mai ailo nā tali e to tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia. Ai maua e ia le ola e whaavau. O lau whaatua tua tali tonu i le teimi nei, e maua ai le ola e whaavau i le teimi nei lava. E leo tau tala le tusi lea le e bangalia i se taimi le mauti noa i le lumanai. Ai o le taimi nei lava. Petala Yesu, wa nei o le malama. O tangata tari tonu uma e sava vali ma le iloa le taunu unga le olanga e leo sava vali tau tango, ma tau mate, pe maua le ola e whaavavau e le o pongi sa. Wa nei o le ala le upumoni ma le ola o se whaatu tua mai a te au. E maua e ia le ola e maua atidi ai lava. Whetalenga ia Yesu, e whatatau i le taimi nei. I le taimi nei lava a ola le tangata e le whaatali se ioti. Ona talo sira lea, pe maua se laki, a tonu e maua se avanoa i le malo le tua. O nei o le toi tūma le ola. Whetalai mai Yesu, o nei, taimi nei lava, e te tau ona e iloa nei lava. A o e ola, e toi whaatuwina oe i le ola e whaavavau. Tau tino mai la apostolo Paulo, a whai e tau tino i lo ngutu i le li o Yesu. Ma tali tonu i lo loto ua toe whaatuwina mai o ia i le tua na ie woti e whaaola i na ai oe. O le nei tau tinonga e whaia e le ngutu o le tangata ola, a le o le ngutu o le tangata oti. Awa o le loto e tali tonu ai, e o mai ai le amio tonu, a le ngutu e tau tino ai, e o mai ai le ola. E whape whenga luenga lei, toi whamanino mai le apostolo Paulo. Awa o le lofa tu noa, ua whaola i na ai o tau i whaatuatua, e le mai ate o tau lea, o le mea lofa ua fō ina mai e le tua. E le ona o ngā luenga, le lei ne i mita se tasi.
ua pau le ngaluenga lei mawhai, ai o na tātou maua le ola e whaavau, o le ngaluenga le lei, na whaia i Yesu i lunga o le sātauro. A wa a whai, o le mafua anga, o le whai o ngaluenga lei, ina i tātou maua le ola e whaavau. O le upmoni, tātou te misi le waatu sa o le malo le tua. O le nā whai, o lo tālo sia, ma le mauti noa le lei, pe maua se apanoa pe le ai. Tu se mo Ioane, wa o tu si atu ne me i ate o tō, o e whaatu o tua le suafa o le alo le tua, ina ia o tō i loa ai, ua i ate o tō le ola e whaavau. E manino lava a onga tuspa ia, e te tau ona e loa, lo iai, malele iai, i le malo le tua, e le ioti. Talia ma tau i lo ngutu o oio le tangata sala, e le aisa wa mia tōna te olai, le lava au tupe te tongi ai rawanga sala. E sili la ona sefe au tupe, wa ua uma on te tongi i le toto Yesu. Ai na o le toto Yesu Keriso, e fe fulu ai awang sala. Paulea o le ala e mauai, lo avanoa i le malo le tua. Ia wha maulalo lo loto matalia lana wha aurutanga, ona iai leo le mautinoa, le aise talo sia pe tau matamate, i le maua o le nofoanga mau i le malo le tua, e te mautinoa lava i le taiminei. Mamana tua, e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Hey, hey! In this update, a major police crackdown on the Comancheros motorcycle gang has landed nearly all its members with criminal charges. A total of 137 charges have been laid. Police allege the group's been involved in money laundering, drug trafficking and military-style training. Detective Superintendent Greg Williams says the police operation focused heavily on those higher up. That's all the leadership of the gang, plus patch members, so 41 members in all out of a total of 92. Police have charged a man with the killing of Hawke's Bay teen Ariki Rugby nearly 2 years after her body was found. The 18-year-old was found in a burnt-out car near Havelock North in September of 2022. Jacob Jones reports. A 32-year-old Auckland man who was living in Hawke's Bay at the time has been arrested in Auckland's Favona today. He'll appear in the Manukau District Court on charges of murder and arson tomorrow morning. Philip Polkinghorn's defence team says the Crown's accusations against him have been an insult. The Auckland eye surgeon's accused of killing his wife, Pauline Hanna, in 2021. In his closing remarks, Ron Mansfield KC says a lack of injuries on Hannah's body must mean she took her own life. Herald reporter George Block says Mansfield also gave an explanation for Polkinghorn deleting his messages with sex worker Madison Ashton. Mansfield said that was just because he didn't want that to become public. You know, if it was going to be this big investigation, he didn't want his extramarital liaisons to become public fodder. A new study's warning over 39 million people could die of antibiotic-resistant infections within the next 25 years. The Lancet study reveals multi-drug-resistant organisms are becoming more common due to misuse and overuse of antibiotics. The research shows 50% of primary care prescriptions are inappropriate and shouldn't be used to treat viral infections. That's news. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Fie mea whai mga ioinga le topi tunu ua awina atu ona o le lango a le Auckland Council e ala mai I local boards. A whai o lea fia nei loa I le silia ma le se lau tolus fulu ngā ioinga. E le aise tutongi pe I titi fo I le tau I le wha moe o le Auckland Heritage Festival o le neitau sanga. Mo le mau I le piitanga le Pasifika, matama ki makaurau e ala I sa avalinga, talanoanga ma whaalinga. Mai le aso luas fulvalo se tema e o atu I le aso spuma tolu o Okitopa. Mo nesi whaamtalanga tanga iane I le awa Auckland. Masala ua e ai I fale fo mai,
po o ta vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Lo soifua maloloina o lo iau lava ao. Por kala me fauta soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhisa ia pā ia le tula iwa i le pō au inatu ia te oe whalalonga masani a le Pediatric Doctors ma le Pediatric Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. Taula ia so usei le Radio Samoa e le lei lau paanga ia so malava i taimi le lei ma taimi le anga le tau tua le na mo oe la uo i le ao wha apea ma le po le si ufofonga o Samoa tasi niwa iwa tolu amo ia le da o le tautua le da mo oe le si ufofonga o Samoa. Le Radio Samoa sfulima iwa tolu a moi au kilani ia ma le polo kalame o le Gagaifo o Faiva. Masalo po le vai so fou la auli o le atatu sia e foi. Se jinkolo po o se ID po o se whailo foi o le tāpolo kalame le nei. E whaima taula iai e masani e lo foi tangata i ona lato pepese e foi la ia lea. Ai Samoa i lau whaafonga mai i le nei a fiafi. I nai vaenga muli e tāua lunga i le tātou porokalame. E le mawhai, ona tu ua, ai avatu pea, ma pese atu ai pea, i le unga, o le te unga o loo i ai nei, ia le vaenga se lau ma le whapui tolu, o le whaavae o Samoa, ai maise, o tu la fono e tolu o le pili fo i lea luas fulu. Suinga o tu la fono mole, whaamsinonga whanua masuafa, mai a te tau te to tasi, mai a te tau e to tele. Communal rights versus the individual right. Le mata upu na matua i wha se ai e toila epa, le wha vai o le atunu. Ai taina se ma wha valea ai le pulenga. Le tō wha, ma le wha utautanga, tamali i ma whale upolu. Ai maisa pulenga ma malu ali ma fai pule i tonu o nuu ma fioanga. Whaatasi ai ma whaalapo pitonga e a o fiai. Pulenga whaavae ma fono whaatonu a e kalesia. O tau whaafonga iai. Lea la ua a apa iai le malo fau. Whaatasi ai ma le vasenga o whaamsinonga whanua ma swafa. Ina ia toe teu le mata upu lea. Ai le ai lava masina tamai i ota masa tamai matai tusi whapenei o si pela mai ai. Le upu ma le tala inga tuila e paleua o mauna mātou tuuina i tonu o le whawai. Le ai a tatau to tele a mana i ai o tau o li ima whaipule ma pulenga ma malu. Po lea lava se i whea o lau tau whinaunga, leanga e to tele o tau e mā lo le tō wai a tau to tele. Whaia ina. Tusa pe sa o le ainga le tasi. Tusa pe sa o le tangata e to tasi. Ai leanga o lewa umana tu tonu nei o le te leo lo tau whainu mera ma lo tau pulu lima ma au whaatasi. Le to tele o tau whainu mera. Ma le to tele o tau. Ona mā lohoi leo le tau whinanga. O tau sila i le mea lea mi o tonu ma le pepelo na whainei. Lea lau whatu lo la tangata. Sei whaitau mai la. Le vaenga se lau ma le whapui tolu. Sau lo ma le vaenga au tu o le tulafono. O le puinga o whanua whaaleanga nuu ma suafa matai. Whafonga le lei. Upu le upu.
E anga waa tangata uma i le puipuinga o a lātou wai a tatau i anga nuu wha Samoa. Ma o le mta upu au tū le nā, o le pule anga a le whaamsinonga i le neivaenga. Le ai ma se mea o tā ua mai ai le wha Samoina o le vaenga se lau ma le wha. O wha peo mai ai. E anga waa o tau uma, ali ima whai pule, ma loutou whai numera ua te le. Whaapea fo'i, whaala pulputonga. Ai maise o fono whaavae ma e kalesia. Tau te manu malo ai, i se whinaunga whaasanga i se tangata e tōtas. O tō whawhangai, e ai ma se mea o tau mai ele nā mea. E anga waa tangata uma ile pui puinga o alatou wai a tatau i anga nuu wha Samoa. Ma o le mata upu au tū le nā. O le pule anga le nā e whaia e le whaabisinonga i le nei vaenga. Le ai ma se mea tas o tau mai ai. Ion. Tātou se e la ia lea e le salau ma le wha pui pui tolu i le wha peretania. All persons whalongo mai po o tau atua i upu i o communal rights, organizations, upu nei tolu. And also the rights of the many numbers of you, the council of high chiefs in a village. Whalongo lepe tau mai upu na. Le whaitaunga le reo tu la whono i lona. Whaitaunga wha Peretania, word for word po le upu. All persons are entitled to the protection of their customs rights. It is the subject of the jurisdiction of the court in this part. Did you ever hear communal rights of all you councils of chiefs in a village? Did you hear that? Was there any part of that article which states that you organizations and also Christian churches and association have their right to be respected by this jurisdiction of the court? No, nothing. Nothing. Lala utou manino malama Samoa. Samoa ma Samoa i au kilani ma New Zealand ei ma Australia Hawaii ma laulangi atoa. Le ai se mea au. O tau wawaaila le pepelo ma le tau whaavalea ma le tau whaasise ma le whaapungi sa tangata. Le iti o e whaa. Manatu le pongi sa o le aso na sa vavali ai. Ma wha amata ngā ai le lau i le Ne whai talana, to la EPA and HRPP, you will never get away from this. People are understanding the facts. Leo malama tangata. Mai le tu ua e tui nā tu pēa, i aso uma, taimi uma, e mawailo ua noa. Ina ia manino ma malama le atunu. A avane ai la lea mea matautia e tasi. Ma whaatustusa le telo isi mau mea na tasui ai le whawai. A risi mea sili ona whaatau waa ma le whaingo fie. Lo whaafonga mai le tama le taua ana, le fionga le tuia ana. Le tama le whaasuanga. Yo, le fionga le ama malu o le malo. Lai fasili lava le teibili nei. Tu le epa, ai se ana e nofo ai maso loia ma ave ese, le upu ma malu. Honorific. His Highness. Ai sea. E se mafuanga. La le bena la ina fai. E te whiu te alofanga, whai mai leanga, whai mai pālangi, whai mai ia paimala, whai mai ai. No, it was your own personal doing. It was your own personal doing. There was no rationale or any
good reason at all to remove that honorific. Nā ve ese ai le nā taulangi. Nā ve ese ai le nā whaalupenga i le au mamalu o le malo. Oi wofi ai mamalu. Oi wofi ai mamalu o no foi ma ave ese mamalu. Le upu mamalu mai lana fionga le au mamalu o le mano. Po oi lava le au le awhae e iei au. Le mamalu o le au mamalu o le atunu. Male malo. Mai whai ngō fio le nāmbia, tau te iloa ai. Le meo le inga i nā, ma le mae a leanga, ma whawhaunga leanga. No ma fuai. Lona lua upu. Ma siofo. Ma siofo. Ai se a. Ai se awa e ina ai mato ese le mamalu ma le taulangi o le masiofo le fionga le tama ainga. Why? E mai whawhawhina pa, why oh why? So silly and stupid was that oi. Ai. E o le tala fo lea le. Le tala fo lea le. Ale te malo na whai. I le whawhine ai aisa. No volo te malo ma tusi whala poto whapea. Titilu wala. Tusi whala poto whapea i le lio. Whamai. O le whai ai o le whawhine male te malo ai aisa. E whapena e la poto. Ai vai ni vaenga se lua. E lua vaenga. O le vaenga mua wa tau o le left. A le vaenga lona lua wa tau o le right. Tau tosi si le valai. Whamai, o le vaenga la le o le left. O le vaenga o le right. O le ai ma se mea sao. Le vaenga o le left. O le ai ma se mea sao o tutoe ai. Ai o le... E rei ma se mea sao o iai. A o le vaenga o le left. O le ai ma se mea o toi tutoe ai. O ma whauwhaunga la nā o tangata ia o la tu suia tu la whanu ni ma la tu mena e whaipea na o whai atu. No o sao noa le fionga i le Palestine fau. O whamsinong le fionga i lalo li ia va ai. Le sate le Rugby va ai. O nei tu la whanu. Whai tangata le ini whai ai. O le aini mea o toi tutoe ai. Po ni mea sao o iai. Nothing left, nothing right about is in there. O meo whiusua inga a vale. Whiusua inga a vale ua whai. O na whiusua ia leo le whine o le o toi ai se mea sao o toi ai. Nothing left. Maleta maloa o le ai fo ima se mea o toi ai. O na whanau mai leo le pepe. Ele ai fo se mea o iai lona whai ai. It was ill-conceived and badly drafted. Badly drafted. Le matang rā i o osi o singa o le mea. Ma le tustu singa o le mea. Whiusua inga la nā. Ale te malo fa valvalea ma le fafine fa valvalea vatu le fiafi ma le Gagaifo Faiva o le mamalu le tenu talusia o e ala le leipea maalu pe lau ta vale lunga le o le moto woipo fea le menga ki kifange ai afea fo le papu ngai ki alu la ko happy hour po le ala ia ave fa le lau ta vale o mier me kaude apa ia le vai pensingi, fai mali, langa leanga le talo le tau, ia mawha pena. But these are the things Samoa tau te tilo iai. I vaenga ese nei ma le whaingo fia. They were very simple things, but they were significant. Upul nā le tunu. O ni vaenga
e whaamata whaingofi. Ai matua I onga lona taungu unga. Mai whapena fo I la o na mate ma masalo salo ai tangata o lea tunu. Lea na whai, lea me na whai I fua. Lea le me na whai I fua. Tau mea le na... Ioi, ave ese le upu mamalu. Ono le fia ai mamalu. Ave ese le upu masiofu. Ia ai wa fia se e ai. E fia ave ma masiofu. Upuna. Awa whalongolongo e. What was the rationale? What was the real deal behind this? Ala mo ave fu tutonu. Le fa vai ma upu. Wa lai na soli fa vai le atunu umatangata. Wale o toi loa atu I tua o le fa va ale upu sata oto le lei mai ai. Fa vai le atua Samoa. Ai na no folo ma ave. Se yese. Da la le bela watu I fafu. Tulau ni fa funga ratunu. E matau tia. O le fesiri lea la tātou tau walunga ia I le aso le nei. O le lakapi a Samoa. Le uni lakapi a Samoa. Le pūlenga o le lakapi a Samoa. Lea o tau whaafonga iai. Lea o sa ili ma ua liki a itua. I le research ma sa ili nga ale itu, they are tau savea. Aia. Tele. Tau sanga o whaia sia kakoa mio le au sa, le manu Samoa. Le itioa, tu la I mai pe whea wha penei. Whesilingia pe aisea, ala le oa, o maua le tali. Wa le vana whai, unqualified, uncertified. Qualifications, international qualifications of coaches. Aya. The IRB continued to pay salaries for these people. And Lakapi Samoa, Directors Board, continued to lie through their teeth that our coaches are international coaches because they have been certified up to level 3. Crap. Vasila lela tala tatu leina tolu fitu silima iwa tolu whapupu mai lau tatu. Pe ua tatau, mahalanga tatau. Ona wha mawai, wha malolo ese, wha atea ese, wha se tua ngalu ese le au whai porokiki masui whai pule o le palemene. Lea o lo se ei nei tutonu o le whono wha tonu ale la kapi Samoa. Political affiliation. Paule nei o le atunuu. E o le mauta whono ma le palemene o Samoa. Ai salu palemia teitei whono. O mai isi sui whai pule e o mai e whai masui whono. O le la kapi a Samoa. Only in Samunda. Any other country in the world? No. You are true to your colors. If you are a member of parliament, you stay in parliament and be a parliamentarian and be a member of parliament. Whai o to whinga wha, whai pule. Tele tama whanau Samoa e malama lama i le whaatamo ina o meo organisations whapenei. Ma whalapu putonga whapenei o talonga. Tō mai ai le awa no se I mau e fo ini a lātou tupe. O mai e nuti mea I wha ngā I o lātou mawhawhau. Ioe. Lalo teltununga. Wata taun tuli nei tangata. Tolu fitu tasilima iwa tolu whapupu mai ngā lau suafa lava ia malau tali. Talofa lava ili wala mumua. Ia. Talofa o Naomi. Talofa Naomi sau no mai. Ia, o tuna na o e saurau sunga o e se tangata na wa lava alpo kiki o I lātou. Ia, ma lo whaftai Naomi. Ia, whaftai. Tai maduia le fiafi ma le Gagaifo o Faiva. Talofa lava balon soifua. Talofa tātou wala au suafa. O tui. Talofa tui. Se o kaung wha mei. Kaunga wha mei, Ia si mea waka kaung. Ole fasiri sa vea wha mole. Ia. Ole iei titi
mai titi fo le sa ko le fiku ia ko mik ile pole ia man ko ia len ku po fo le fevesia inga fo le anga ia le ai maso man ko le ang fa mai ia kula epa o mo qualified coaches le na tonua le langa la ingala ko fa me is ka mo ki ale wa ngofo ko e ba ku kongo le pot ia wa mela ia e ko kuli kai fa kai fa lima ko au mai fa kai fa kai fa lima kongo le o le pa io e ngala le pe o ke pe kongo fa me ma lo fa tai tui porque ki a ku le yo ko inga kai le pio le la ma lo fa tai ta lo fa ma lo so fo mria e fo mo ia lo sumo savea swafa ia faola ta lo fa lo sa no ia ia o ke au e kai pe alo mga ku ka palia o siu so le o ma ia o kula e pa mal pule nga ai o ngi la pisi alo o me ki ka fua ia baisi ia ai me se o sa wole ma fo inga sa ka alo mo fo ia sa o le a o io ka nga in fo kong o nga ia wai le la pingi ka kula e pa ma ki ko ai ko nga ka alo ia anga ole ngofo ni usila wo le va wo alu sa mo e kai ia va ke le la ma lo fa tai faola ia le le talo fa tato fa au ma lo so fo madria talo fa le atawa ia talo fa tina ka i deva fo nga ya du e yo ia o mi sia o ia ke lo nga sa mo wo le va nga coach ya ku le o ke solia le uru ia ma lo suanga fo le matele le ia o sta ona sui ia o lo malatu le na ia fa tai te le va tate fe lo ipea ia fa so fo ia ta lo fa so le o le nga fo va o Faiva ia ta lo fa le mo savea ta lo fa lava le swafa ia o mteia ta lo fa mteia ta ia no fiona le tamal fale ia foi de fongale fiafio anga ifo nga luenga ia o ke manga kuia ke le manga o fami au ke manga o kua i nga i me i kua awa fami i pe pu ia ale mo ko i fami me i kua ia e la kua manga lo ko ia pe na te mana o falo e falo ia le va tai ia ia le talinga sua ia fa pe foi o singa tau lango le fiafi talo fa lava balon so fo mria eu fa saber talo fa ia onina talo fa nina le me fai ai o ko mo mori ai la le uru nga mo foi kai mi fa nga paroka ia le na fa sa vidi vai fa va e fa sa vidi la e ma wera ia va lo fa tai nina talo fa balon so fo mria el tato val au alo fa balon so fo mo wera jonga ia talo fa lava swafa o sibi talo fa sibi vala o ni kala skeke so talo fa malo o me ka uma fai ka manga ra porkiki o la ko ia fai porkiki ko more o palmeki ku por la kapi o ku kama la kapi fai le yugi o ki a kol me ka ko pa kama ta lele la lo fa fonga mai simi ile fa manino ina o mata upu nei o le uni la kapi wa level na fa moe ma fa fiufi fa manungase ai le ai a se si wa lotea le nei mea ai ana le matua i fai nei su enga o la wo nei su e po ina liki i mai ato mai le mea se manu e lei loe le atu le tio foi ta mamala ia se tatou au talo fai nai tama ai a fua mai lunga o le tumu o mea uma lea lai o na polonga fa penei mata o lea le tatou au io sao le sabe o le vanga ko nga fa fo fa fai mo lo ngo so fa simi alo fatu le ayo keriso ia va talo fa le tatou val au sei fua manuia le ataua yes swafa tina tua talo fa tua sa no ia la so fina ngar o taon soi au vai le fai ona lato au nai nenia tu se lua monia va tai lava talo fa balon so fo buia
Ala fala panga de akawa bara se folang balang makapira panga de akawa. Ia, malo. Ia, malo tu tau lo foi o mai le fionga ia ele fatu. Kai badi. Tai mali. Mangui ale lo fala kwa. Talo fa. Ka kalwa kala sokole. Ia. Le sili na mon rio lua. Ia mangui a fa kai de lo fala kwa bagera panga le akawa. Ia, la so fina ngalo. Sili fa be yesi. Ka be yesi. CIS Ese. Ciao, ele pale bia sei bala. Esa. Ia malo, fa tai tau. Fa kaila bale akawa. Ia, felo I pea. Pero ai pea Soi fuia. O le o toi lus fu ma 5 minute o Natale o le tu la e fitu. O to sila lai le ta ua le na o lo sila ma lo malama ma manino. Ile ta ua o le ngaluenga lau fasalau. Ia ma lau tu stala. O le tala le moli I le atunu. A o le mawhai o na iai se tu e a ngai le malo. Wa na o le tasi le pati whai e pūlea uma mea le malo ma pūlea lea wha la puputonga ma lea wha la puputonga. La wha whea na umi na whaile nei mea. E te leo wha longo mai ai New Zealand. Wa alu ia. Yo, Winston Peters e alu e te taifono le lakapi. Ai sau ia Christopher Luxon e tai le au pi ia teine. Alu David Seymour. E kapiteni pe pule fo I le aua. Le au. E matau tia. Ai na o tātou lava I Samoa e ulo le paua pipi ilo I ai. Lea leo na mafua me nei conflict of interest. No nofo I nā mata alo le polo. Ale pale mele. Yoe. Lau falia I nā le fongftalai. Yoe. Tu mai le lakapi ma le polo lakapi I tama whanau o Samoa. Lea la o tō ese mai matutongi te tele mai o le pale mene o sui whaipule. Tautoe o mai toe tau se ei te tonu o le uni lakapi. Ma le lakapi e Samoa toe maua isi tupe. Ai vali ano le tō tele o tama Samoa ma tama whanau e ata ma mai ma mara ma lama ma ua qualify la tau. E oia, e whaatutu ma whaasanga I teile sa video le sami. Tātou wala au, tālofa mālolo sa whomaria. E wala tātou wala au, tālofa lava mālolo sa whoa. Ia, nā au koe sura kako wala au. Ioe. Nena, wale fasili le nā e tā walunga I tātou I le fiafi le nei. Pe ua tatau ea, talu wai ona o le tele o nei mea, whelava sai. Male pio o na whai I te tonu o le lakapi a Samoa. Wha se ese, wha malolo, wha tea, wha se tuangalu. Oi malolo. Tu le ngā ruenga I iste ngata la tau te whaia. Wha whetai o lele ua whailo mai ele. Ele officer sili. Yo, ia fale o mawaenga, Vincent Purea I o le alu ese. Malolo. Whatalofa le tātou pala au nei, a fiafi masalo pe toe lua pe tolu le tātou pala au. Malolo se Pakalo whakula o fionga le atawa. Oh, I talo whaif. Talo se fuafani, malo lava. Se alfani. Ia, sauno ia. Ia whafkai lava, savea. Ia. A maka mai e ngā, a makanga I kako malo. Sila fo ile wafe suka sila kumai maku pakeke inga maku suele sala wafe. Iyo. A waku fai ela ko ivipea. Ia peo le alanga le ka wa ko so mangaku. E la wafe le o mainga le manta mo ma ko mo mara valele. Talo fai. Ngonga ye ki nga ke le lo ko lo fa lo ngaku le alo lo fa ya lo fa nga o sa mo. Ia peo la o wala wa ku le ma lo fa lo alo. Ia ma lo fa aftai fa alfani fa aftai tele lava mo lo. Fina ngalo whaalia, e sa o eo tele tio foi pea e sai. I leanga e matutu o tele tangata sa su e tupe I aso ma tu leile pa keke ma le wili paelo.
O ia o se o mātou tamā, a o soifua le vea, ma olo na mālosi lātou umo sto ingo longo si lau le mana, le ota i tu au ale. Ioe, ma le toa tele la voisi tamā mātutu o lo whaalongo mai. Ioe, ia, whaasoifoia manuia le tātou fiafi. Luas full minute ona tale o le tu lai fitu, tale tu lai fitu. Ia, ona tau walunga leo le tātou por kalame. I le toe se fulu minute le fitu. Ea. O la ulava lea au ngani. Wa lai whaafonga le limbai. Le au ngani le nā tu le epa. E wa le lava ea le nā inu. Ai ma inu, ma whaamaliina. Ai le o le ai ma inu. Ai toe whai mai fo I pei o le funga fo I lele lua o na ngutu. E whai mai au mai. Mea ai vai inu, tupe, ta vale, mea umalava. Tie fua, va lele, malanga, mata. Ioe, alauni, hotel. Aka o kai. O ai o le a whaia nei mea ma le lea alo lofa. Ia tātou tama whanau. Lale me o le ave ia tātou coaches I coaching clinics, projects and workshops. Ina ia o oina. Ma ia tau nuu I le fola maua lunga e qualify ai and graduate with honor in level 2 and level 3. So who's left? Who's left of our coaching department in Samoa that is qualified and satisfied the criteria for certification and qualification? Oi la lai totoini. E ta tau na whailo mai. A leo le nā. To e watula io se coach mai fafo. Se coach mai fafo ua qualified, certified up to level 3. Leo o tau whafonga nei. Leo whai mai le IRB. O le ato introduce and there will be other insertion of level 4. Le la me ilunga le mea. E lewa na whaavalea lea tunu o nei tangata. Pua! Ion. Ta inoi. Tulo wa o tau tamali anga ma. Langa tau tele o tau nei na malama masani tino. Ano. Wo maftanga. Le uma. Professionally. Ai o tau te tio mai pa o tala noa tulanga ele o se tau whale tonu. Whale tonu o istangata nai o tu ilunga I whaia mai a whai unga mo o tau I lalo. E au ngā lalo tapisa atu marasila pia le atunu o mea nei. Le wale au nei le atunu umtala nof mai. E sa o la sa vea e ranga lele I qualify la wari ia. O le ala le level leo qualify. Ua tala noa o ma tapisa tangata. O sa o e nei nea so leo whai. O sa o e ako qualification na alo iai. Male e moe wha. O le tangata na kapeteni. Tulou lava to finga. Male to mai sa o tau ave ai le fu a Samoa. I le ta longa la kapi. Ai le wha pēr e uma mai loa sa e kapeteni ma le leila o ta alo e fo I mai loa. Wha mai o oe le coach. O oe le la coach. No, you have to go. And trained to be a coach. Studied to be a coach. Not only on the field, the physical, the mental side of things. Talo fa le tātou pala au lunga le. O le tātou leina. Talo fa. O sola la kanka. Lopo se coach le lei le ngau wala au mai ngai. La talo fa tu malon so I fo munria. Ya langi mama I le fiafi. Ya le swafa. Ya o niu. Talo fa niu. Ya sa no ya. Le o ngau video. Anga fai fo ele ele yumia Samoa se kusi ai ave o le IRB. Ia. E kongo e ka ofi mai ai o ngai loele e kula I pamalanga vaenga. Le mea le fa de kong.
wa e alang ka kopisa o le avenga le kusi o i le main e ka wa kuai me le kupu ia Samoa langa la kapi na i loa la ia lea so o lona winga o le a tu mai i tangata lau tele e whaia le tusi o a o leo wa lewa na pepelo le uni la kapi ma le pulenga a le boda o le lewa na la tu fia le mata upu lea lefa kwa aliki mai fafo le mea talu waila o susuenga lea wa lewa ona ta alo Samoa fa vao malo i lalo ta inga a meo a head coach ia po le whaia onga ulu e le i qualify e tusai ma ta upu ma le mawalunga o le fola e te tau o na qualify i whaatonunga ma tula fono le ARB mo i le ia wa fiu lava e fai kio ai le kai ngaru e se koila e pai fa manoa ia longa ma fau kuro ya la vere sa un kala lo mo ko venga le e fiu malo o nga vai na sa le ira ya e fa te lava mo le sao o le mesil le ma le atu Yoe, mai o te ofo ala i la wali i ala tau te supportinga tu la epa menei. Ai a whaatala noa nei e la wali i ala toina, e matua mu musu lava. E whesilingia tu la epa i mata upule nei. Awa, e mata utia e le ilo e la toina tali, alo na foi o le a pepelo, ma whaise alo whanga e ui mai ai, a o lewa mauti noa le lei. Wai ei wha mauninga mwhaino tu ina atua. E ei wha mauninga mwhaino tu ina atu. Ona i loa i la i lea. Wa leva tele ona ufi nei nea i lalo le fala. Sa o le lei lava. O lava tiute. Ia whailo i le atunuu. Wa le lava vai le atunuu a ma o ona le atunuu i nei pepelo matua inga ave le tangatu wa i le tangatu wa i le tangatu. A le o tātou lo nei. E le one mala ia le tātou au. Ona o whainga tangata lava i olo o ta i le tātou au. Ai o maila ia whita ngisi ma aisi ma ia i tātou. I tupe whaile au. Ai le iloa. Wa leva na lātou. Ai a fo i le tele o tupe na vatu le IRB. Nea tonu ala na le o tula i mali teimi le nei. IRB does not trust to le EPA and the border of Samoa la kapi now. Wale ala ino le wa taufi uma le IRB o le tupe in tupe. Iwa. Na o tangata le atunu le watangi mai ai fa mole ala lofa mai ia ai fa tai mo sao le nei fiafi manuia ia talinga sua ma o singa taulanga ia fa tai manguia fa soifua inga ngia fa soifua tato vala au muli le tau walunga ia ile tato wa mio te vea ia talo lava alo soifua ia o so kulanga le ai kuri ma mun ku ilavar ka ko por kalame ma marie tai o ku pe manga ku mo mele me sidi na diela o le fingalo mun lenga o mangai leo ke manga ku ai pe ang ofisiri ngier kai mu sola ia le fiongo ya ki maya langa o inga le pe o inga le nga kau wali yali mai mele ma fu mai fingalo lenga sa mun ngi ia le lai ka kari po fe o fai ile le kangi kiki lenga ave kusa malfa ke anga ia fa fonga maila ia le wa to visini le mata pule o mundo tali etwai ile stona manafi na fa molo awa tu lava le case le na fa molo awa tu lava ma dissolve ya mali wasu ai mo polom ko ava ku kiki kong report yo na li wasu fa mai ia e toi fai aso foi. Ai le mwhai on toi tari mai ia whale o mawaenga tekta fua i se fi naunga whale tū la whono le anga o la foi na te sila fia na ia coach ai le qualify i lalo o tū la whono maulunga nei e te tau wai o na veo o se coach international coach. O koisa vea. Ia. Anga o le ka ua le suilenga umakngise kusi e fai le IRP. Ia. Ai o le poko i raka kula e pari e kaun faise awala e pupungi e tidy up by between him and the IRP ia vai ile kungu ka ko malia la o la fau o fatu o te le tau faise tusi e mai ma woi lo taimi
o le mea sa o te tau na lātou whaia, wha maoni ma wha ma vai mau ese. O le upsa o le na, ai e fo stangata, e fia anofo e whaise tusi ai, a le mea si leo tātou a vātua o le mea sa o, wai lei ma se sio lātou e fia whaasanga mai, ma whaapea mai, ia le lei, vatu la se sio mātou e whaatala noi lunga lau porokalame, po le sunga whaatula e pa, le ua vatu lui tau, come on board then, I'll give you the evidence. O le mafua angal na lai ona le mwhai ona tali mai ia tafua, i se fi naunga wha le tula fono, a wafo i na te si le fia le lei, na te lei entitled i ai i le teimi mua. Sa le taunga na waa ia i le teimi mua na tō fia i le whai aonga, a wai le io o le level lea ma certification lea. Lea lau wha molo au, ma ta oto ia i mwha pēle tala, ia, tātia mai, e whai aso le li, e fo i malama ia ma le po personu ia wa vai lai le wa e se fulu mon tupu ia tofinga na ave ia na toe vala au lia fo ma toe sa e o fo i lai le sunga angal mana le a Rudolph na tuli fa lu fo ia no fo toe au mai ia le na fa ftai mo le fa so le tatu tudu ile nga mai fo Faiva o Samoa. Ioi, a le vā ma le IRP, le ngā laingonga kalianga, le ngā linga kuri ia ngā ese mai loa ia kiki maia. Mo mongo kulo ia le kousa ngā mai le IRP, ngai ke ua a fia le vā ma le IRP. Ia le nā tonu ala, nai tīnua. Ioi. Na pawala tangata ia. Pio o le pōra Samoa. Ioi. Na pawala tangata ia na vatu le IRP. E whai Samoa, wha me i le pōra. Nā tonu la. Nā tonu la. Ya, le na wa vaila le melele I loa le tatu o tunu ua tui. Le mele na tula I mai le coach fulenda mai Canada. He's a qualified coach mo le tatu au. Le taito fitu. Ai tuli fa fosei. Alu lolta malo avela na tangi. Na to tongi ai ato le pili na ta malo. Fierce full waf, fierce la waf na to tongi ai le na ta malo. Ala tu lolta malo ai tangu filo ma fiti. Po e atu. Ia le na. O le na. Ai ia whaaftai mo le sau. Lango le ua umale tātou taimi. Ia ma ua manatu foi. O le a seu I whanua. Ua ngā Gagaifo Faiva. Ai ia manuia ia tau mawhitanga. Ia whaapea foi osi ngā taulanga. Ma whai ngā lotu le nei fiafi. Tātou te whailo I pēr. I le aso a tai au. Taimi nei. Ia tu ua au tau. Ia ma le ngā whaararo ma le alofa tele. Tango press the like button. Share it. And comment on it. Leave a comment. Se I mata I le au whainga luenga ale ngā Gagaifo Faiva I le fiafia nā nei. Ia pe a mapu atu fo I Malta. Le a taua sa vea le nei se Yuli. Le deurua I alii. Ia Al Harrington tu manu vau le vea. Tā tia nis wha malurua tu le tātou aina si o fo I tai au. Ia wha ngā tu fo I si suafo le tātou. A re ngā wha mai ala inga le kai. Wha mai ia tau sa vea awa lavanga I pa uma ko I so se kaipi I lava o tau te pole e whaal kemi wha pa ua o kou ia lofo tele lo ainga le tai ia mo ainga tu mua ia wha pena fo I sa la whai I pule ono ia mai se o tātu ainga I tuile ma manua ia oe o lo lalam papa au ia tunu I whafo ma nei ia tunu I New Zealand nei tātu whiloa I la so tai au ma ua nei mo le sunga a se Yuli Isaac Paunga mangalo fo I so maleo no mafia ula vale malu mafia mali e fo ia le meta ua ia o atu mano fale ya sa tu ia ma ota malawa ma fina ngalo mea olo o tutupu ai maise le nganga I fo ai o to Faiva pa ia ma Faiva malu tu au to sia ma pese masani sa ula tama o jo o just tatofi ma ko ke pese fa maduia tu ai ia te o lungo le ala tele I le nei e fiafi. Manatu le mafutanga o e mau o e
le mana tua maita o tu maita I lo fatu o po uma ta te tala no ai o mo sao se aso sao se aso ta toi fiava ai te musu e fuli mai lo tu ala o pele o tele tu na oe sao songi o lau fusi ia mana tu ai musu e fuli mai lo tu ale polonga tele lava le fai le tara ai a fai olea la upea